Hallelujah. Bamagali soguti. Lo mama uyaphila. Ati kelekeke. Bamagali soguti. I love brother uyaphila. Ati kelekeke. Magana saluti, mama cool, we are peanuts. Magana so good, mama, we are peanuts. Together, yes, Magana so good,
Hallelujah. 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 Worship God with the same spirit. Hallelujah. Hallelujah. With the same joy. With the same smile. Hallelujah. 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 Kina kwa ya motho go modimo ya motle. O modimo ya halalelang. Modimo ya lerato, modimo ya matla ohle ya sa hloleng ke letho. Hallelujah. Modimo ya tshwanelwang ke poko le thoriso le khumamelo ya rona. Hallelujah. O le bale ka motho a pela hao. O itaka pela modimo jalo ka no itahlile ka noko ya thoriso. Hallelujah. O mo jotse go o ya halalela. Hallelujah. 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 Send the Timotimo na jwalo wa halalela. Wa halalela hauna mudimo ya tshwana le wena. Hauna mudimo ya phahame jwalo ka wena. Let us pray. Father, we thank you. Father, we honor you today. We worship you because you are God. We have searched everywhere, but we found no one that begins to compare to you. We worship you because originally we found you worthy. We thank you worthy of our worship. Take our worship today. We come originally with humble hearts to worship you. Niga soka brahashate. Mashatani mama mama seke boya. Mama seya la masha.
Nobody like you, Lord.
We thank you, Lord Jesus. Oh, we are
a leboha hore re file monyetla ntate wa tla kopana hape letsatsi lena go tla o rorisa le o tla phahamisa bogolo ba gago le o tla o tlo thusa ntate re a leboha ke gona Jehova senatla sa legodimo re a leboha ka botlhe batho ba tlileng mona ntate botlhe ba nang le ditlhoko ntate o sentse o arabile ditlhoko tsa bona gore fela ebe ba hatile monyako wa ntlo ena re a leboha moya o halalelang re a lelelwa boteng ba gago magareng a rona Jehova re a o leboha ntate re a leboha wena rabosafeleng morena wa kgotso re a leboha ka ga o sa le mona o santse o re atleisitse ka matsatsi ntate o santse o ekeditse matsatsi a rona nako ya go phela ga rona Jehova re a leboha ntate re thuse ke gona ntate re mathe re titime ka lebelo go ya thumong ya gago ge sena ntho ntse re heta ka morago Jehova go re tshware o re tiisa tseleng ena go fitlhela Keresete a gotlile o tla lata kereke ya gae ka lebitso la Jesu amen amen ke kopa re dileng fatshe ke kopa ho bona batho ba qalang ho tla tshebeletsong ena ka jeno ka matsoho phamisa matsoho a lona fela ntse le ituletse fatshe ke ba go ba shapeleng mahofi amen le amoelehile haholo kwano tshebeletsong ena nna ka lebitso ke moruti mopedi ke mora wa ntate Maphosa le mme Matumelo Maphosa ke bona batswadi ba ka moyeng bao jwalo ka ma-NTC hohle lefatshe tjekelele ke a leboha ke gona mme re a itumela ka bona re leboha ntate Modimo haholo ka bona nke ke re hanyane ka bona ke qala ho bona ke kene ditshebeletso tse ngata tse ding ke tjhakela ke qala ho bona batswadi ba tjena nna e sale ke tswa ke qala ho bona lerato le tjena ka nnete ntate Modimo a ba ekeletse ga ba fe bohlale thumong ena ya hae ka lebitso la Jesu ke a leboha kereke ena lebitso la yona e bitswa New Testament Church yona e theilwe ke ntate wa rona le mme wa rona e thewe hodima buka ya diketso le di buka tsa New Testament tsohle ho ya fihla tsenolo Eastern le di gospel re ntshetsa pele mosebetsi wa ntate Modimo wa na o romile morena Jesu Kristo tla o etsa lefatsheng jwale ro ntshetsa pele ba no la tsamaya tsa soqete mosebetsi wa o moholo e ne le ho etselang e ne le ho boelanya batho le ntate Modimo go tlisetsa batho mo e sale ba etsetswa teng mo e sale ba lokisetswa teng go tloa ha e sale fatshe le thewa re a tseba re na le bonnete ba hore ha gona motho ya na lokiseditswe dihele gempa khiswa ke dikgetho tsa rona tse fapaneng ka hona re leboha mosebetsi ona mme ke a bona o atle mosebetsi ona mme ha se mosebetsi wa ntate Maphosa fela le mme Matumelo wa ho lata batho ba lahlehileng ke mosebetsi wa phutheo ya Modimo ha o le tjena o na le tokelo ebile wa tlameha hore re bitse batho batle ho morena ba ke ba tlo utlwa ntho ene re utlwang ena gore ke bomadimabe bo tshayang hore next door ya hao e hlokahale e sa tsebe Modimo wena o tseba Modimo le bana ba hae ba shwe o ntse o le teng o na le tsebo e kana fela o ke wa e fetisa ke bomadimabe bo boholo mme le se ke la lebala hore re tla ya botswa ka nako nngwe ditaba tsena ha o fuwe monyetla o kopana le motho a ko bue le yena ka taba tsa pholoho a ko bue le yena ka taba tsa ntate Modimo re ke re tlohelle mekosi ena ya ho bua ka batho hampe ena e senang thuso e senang molemo ha re ke re bueng ka bophelo hohle mo re leng teng re tsebe hore hohle mo re leng teng ke hona mo re romilweng hona teng ho alata batho ho ba tlisa moreneng amen re se ka la le mela ka phate ka boikokobetse ke phamisa bishop ya rona a ra tseba tla emisa ntate wa rona
re lebohile ntate moruti. Lebitso la ka ke moruti Motlatsi Mohobela, ke mora wa ntate Modimo. Jwalo ka rona bohle ba amoetse Morena Jesu le Morena le Mopholosi, ha re tswalola bobedi re le masea moyeng. Le haeba mohlomong motho o se le moriri o mo putswa, fela ha o tswalola bobedi o tswalwa o le lesea moyeng. Mme jwale lefatshe mona ntate Modimo re file batswadi mona New Testament ke ntate Maphosa le Matumelo, ke bona bao ba sebedisitseng ho re fihlisa moo re le ngwana teng, a ntseng a tswela pele hore o tla ka bona. Jwale re leboha ntate Modimo haholo ka maphelo a bona, mme sentse re o amoetse le wena ya qalang ho tla kwano, le wena a mametseng seyalemoyeng sena sa Voice of God, and those who are watching us on Facebook Live, you are also welcome. Re leboha ntate Modimo haholo ka mosebetsi o wa o entseng a ntseng a tswela pele ho etsa ka hara tshebeletso. Ntate o sa boletse hore thomo ya tshebeletso ena ko boelanya batho le ntate Modimo, empa ha o so le teng o so kene ka hare ho lelapa lena, mosebetsi o mong ke ona wa ho hodisa hore jwale o tsebe ho etsa mosebetsi ka hare ho lelapa ka mona, e leng ngwana ona wa hore jwale o qetelle o so o tseba hore o thuse ba e ba mohlomong ntse ba hateletswe ke meya ditshila. Jwale re leboha ntate Modimo ka tshebetso eno. Beke enngwe le enngwe re ba le kwetliso ya training center setsheng sa rona mane. Jwale le hosane ke a kgolwa ntate o tla e phatlalatsa, ho na le e qalang qetellong ya yona, ke mona moo fuwang boprofeta ba seo ntate Modimo a o bitseditseng sona. Ha re le tjena ile ra feta training center, mme ke yona e re thusitseng hore ka moo kgaello ya hao motho o ne le ka teng, ebe o qetella o so tseba ka iqetella se re sebetsa jwalo ka ena. Ntate wa rona, hobane taba eno ya re fileng yona ke ya kereke ya Morena Jesu, e ne se ya hae yena, e ne le channel motjha wa hore e tlo fihla ho rona, mme o ntsa etsa jwalo le kajeno. Jwale ra o kgothaletsa hore bona hore o lo fihla training center. Ha o so le training center, bala bebele ena hao o e thuise, o e phatlalatse bophelong ba hao. Re leboha ntate Modimo haholo ka tse kgolo tseo re boneng a ntse a di etsa le tseo a ntse a di etsa hona jwale. Empa re le kereke ho tloha 2006 ho fihlela ka jeno, re bone kgolo, ha re a bona phetoho kapa moo re ka reng re bona e ka re tshebeletso ena e se tsamaya ka thoko ho tsela. Lebaka leo o bona ntse re le hona teng tjena ke hobane re kgodisehile ka se rutwang kwana. Jwale ka hodimo ho tsohle re bone kgolo ya kereke ena. Re leboha ntate Modimo hape ka botshepehi ba hae. Re le naha ya Lesotho re bile ba lehlonono hore ebe re karolo ya moloko ona o keneng lemong tsena tse 200 ka le setjhaba. Re boetse re leboha ntate Modimo hape hore re tla re kenella lemong tsena tse 200 tse tlang. Jwale re bone botshepehi ba hae ka tshireletso ya hae naheng ya rona ya Lesotho, mme re bone botshepehi ba hae hape ka kgolo ya setjhaba sa bo rona. Sentse re leboha ntate Modimo ka lemo tsena tse tlang tse 200. Re ke re ikopele mahofi. Re leboha ntate Modimo, mme le letsatsing la kajeno ke re ha o tlile kwano, ha o na le fonofono, ha a fana ka melaetsa mona ntate Maphosa, etsa hore o no e ngole fatshe, kapa mohlomong o na le buka kapa pampiri, e ngole fatshe o tlo ipalle yona hara beke. Ha o bobebe hore melaetsa ena a fanang ka yona
o ka dula ka nako ngwe a ulo fihla hae kwana o so bile o lebetse gona o ntse go tswa kae jalo go bohlokwa go gona gore melaetsa ena ge e nke o tla e utlwisisa hantle o so e bala o le mong kwana hae mme re le bontate modimo ntate sentse ge le bontate modimo ka bophelo ba gago. Praise the Lord. Oh, sorry ntate. Ke a dumedisa bomme le bontate ka lebitso la Morena Jesu ke moapostola Maphosa ha bo qala o tla tshebeletsong kwano New Testament Church. Go kopa o kweme ka maoto a hao. Go tlo fa pampiri ha o ka tla fumana o dule fatshe. Ba eme ba qalang go tla ka o kopo kaofela. Ha ba shapele matsoho. Pina ya surely goodness and mercy. In a little fast, surely goodness and mercy shall follow me. Surely goodness. So pampire na utlonga la lebitso la le nomoro go sa notla fumana SMS e tswang ho nna e tla yo fa nomoro ya ka mo ka buang le nna gafetsa. Amen. E yang ke re bineng surely goodness and mercy shall follow me. Surely goodness and mercy shall follow me. The confession ya go mo ha o le lerato di tla ntatela. Surely goodness and mercy shall Follow me. 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 Surely, surely. Surely goodness and mercy. Surely goodness and mercy shall follow me. Surely, surely, surely goodness and mercy shall. Surely, surely, surely goodness and mercy shall follow me. Shall follow me. Surely goodness and mercy shall. Surely goodness and mercy shall follow me, shall follow me. Surely goodness and mercy shall follow me, shall follow me. Surely goodness and mercy shall follow me, shall follow me. Goodness and mercy. Surely, 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 your mercy shall. Goodness and mercy shall follow me, shall follow me. Goodness and mercy. Surely goodness and mercy shall follow me, shall follow me, follow, follow, follow. Surely goodness and mercy shall follow me wherever I go. Goodness and mercy shall. Surely goodness and mercy shall follow me. Mercy shall. Praise the Lord.
Ke matatelang sonta jalo ka nna. Praise the Lord. Amen. Re leboha ntate Modimo haholo. Ha o batla ho tsamaya le ntate Modimo, tlameha o dule o mo leboha ka nako tsohle. O bela tshidi ya teboho, amen. Beha letsoho la hao sefubeng, ha o le motho wa mme go moradi, ha o le motho wa ntate go mora, e re ke mora wa Modimo, ke tswetswe ke Modimo. Ke ngwana ba Morena Jesu, ke tsamaya ka botlalo, ba ponahatso, ba matla, ba bohlale, ba bokgoni, ba kutlwisiso ya mora Modimo, hona jwale. Ke fetisa mohlodi dinthong tsohle. Seo bile reng ke sona, ke na le seo bile reng ke na le sona, ke etsa seo bile reng ke setse. Ke morena, ke mopresta, ke moemedi wa Morena Jesu lefatsheng. Amen. Praise the Lord. La bohlano lena ho tlo rapela batjha. Praise the Lord. E ne le baruti this Friday. E tlo ba batjha, ka mora ba batjha e tlo ba bomme, ka mora bomme e tlo ba bontate, ka mora bontate e tlo ba kereke kaofela. Amen. E be re qala hape ho January February ha re emisi. Praise the Lord. And attendance ntse le ntle le Maria tjena ba ntate Modimo re laetse hore re etse tabe ena. Le tla e bona ho finyana na hobaneng ha ona mohlang re tsang ntate Modimo ntho e be e fella mo e. Ore we will never seek him in vain. Mo ile go matla fela ntate Modimo o na le mo go bontse nna ka ena la mpolella hore nna jana ke batla le responsibility ya thapelo. Praise the Lord. So ke tlola ke ruta tsatsing lena ka thuto bitswang divine guidance. Ka jana ke tlotla ke ruta ka thuto e reng botataisi ba bo Ke bua Modimo. ka Sotho. Botataisi ba Modimo. Ke itse ke tlo ruta ka thuto bitswang divine guidance. Ya ba o etlo ka Sotho. Ka bo ke ruta ka Sekgowa. Ke tlo ya Sekgoweng neng ga o finyana na ke sa tla khutla ga qala o linka di branch. Yes, I'm teaching about divine guidance. Ke ruta ka tataiso ya bo Modimo. Praise the Lord. Amen. Dibekeng tsena tsa ho feta thuto tsa ka tja kgola for kgwedi kapo tse pedi ne di amana le character le botho haholo. The last past weeks, my teachings was concerning the character. Re la ga ruta ka maikutlo. We taught about the emotions. Last week re rutile ka nama. Last week we were talking about flesh Ra ruta ka bohlokwa ba mesebetsi. and the importance of works. Ke ma di hopolang? Who's still Ya kgola di remembering all kgwedi tse this? pedi kaofela. I think it's about 2 months now. Ke season di na le nako tsa tsona. These are seasonal messages. Ene nako e ka feta telele ke sa bui ka tsona. And a long time can pass without talking about them. A so le gone ke di plan ne ke fuwa ka togo. It doesn't mean that I was planning them, but sometimes I would even trim them. Di thata tseno ba nne di amana le gona personal. And these ones are tough because they are affecting us personally. Ene ne ke di ruta go re thuseng kaofela. Amen. I was teaching them so that we may be helped, all of us. So le na mesebetsi ke hopola ke bile le yona ka togo, ene le ka togo. I remember even this one of the importance of works, I got it through trims. Tsena na tse ding ye ne tla ka tshenolo. These other ones came through revelation. Hobane taba ya character le taba buiswa go ke karolo ya bebele le yona. Amen. Because the matter of character is part of Bible. A zo re di ruta qho ka feta nako e telele It's ke. not like we are teaching them regularly. We can go a long way without teaching them. Re di cover ka training center. Wa training center teng ka di cover. That training center, they are being covered. Praise the Lord. Amen. So season ya teng ke batla ke e fetile ntate Modimo kutlwa ke ntse ntwana batla ke ntshe. I think this season has passed on. I have delivered what God wanted me to deliver. E se tla tla hape ne ga ke tsebe nane. That time will come again, but I don't know when. Di thata tseno la ke di ruta le ntho tse ding ga ke di bua le nna ke a tsaya go di bua le nna ke di ntsha fela. Those things are very tough because even though those things, when I said them, I know that they are also affecting me. Ba tlameha ke di ntshe hobane hanga ka thula ka tsona e tla ba ke paki ya leshano bana. I have to say them because if I can keep quiet, I will be a false witness. Na lentswe lena le sa ke sa boleng ga dipedisi ya ka mona e se Because ka this mana. word is a two-edged sword. Praise the Lord. Ntate Amen. Modimo ha re sebedisa. Ha ntshebedise ba ke le perfect. O go sebedisa go phethatsa kaofela. God is not using me as perfect, but is using me to perfect all of us. Praise the Lord. So ke Amen. ruta ka tataiso ya bomodimo. I'm teaching about the divine guidance. Praise the Lord. Amen. Sermon tsena tsa ka tse ding ke di fumana 2 weeks, tse ding kgwedi, tse ding ke di fumana hara beke. My sermons, I get them 2 weeks back, a week, or during the course of the week. Ebe se ke tlotla ke di fitisa Sunday. Se ke ntho engwe le engwe se ke e beile hantle ka kelellong ya ka. Praise the Lord. And I just teach them when I have already absorbed them. Pampiring e ka nna nko ya metsotso e mmedi o di beha pampiring. It can take me 2 minutes to put them on the paper. Praise the Lord. Amen. Divine guidance.
tataiso ya bomodimo. Isaiah chapter 30 verse 21. Isaiah 30:21. E baleya tjena. Ere ntate Modimo ha a bua. When God speaks, he says, Le ha ke kgelohela ka letsohong le letona, le ha le kgelohela ka letsohong le letona kapo le letshehadi, le tla utlwa lentswe le nyenyeletsa le re ena ke yona tsela, tsamaya ka yona. Praise the Lord. Amen. So the Bible says you shall hear a voice behind your ears Bibele e re o tla utlwa lentswe le hlaha ka morao ho wena. that will say to you, Le tla ho wena. this is the way, Ena ke yona tsela. take it. E nke. Jwale morena Jesu ha a tsamaya, When Jesus went, o ile a re nke ke ka le siya le he dikgutsana, said, I'll never leave you as orphans. ke tlo le siela mothusi I'm going to leave you with the helper. eo yena ha a sa le teng, Him when he is o around, tlo le tsamaisa nneteng yohle. he's going to lead you into all truths. A ke ke a bua tsa hae, He will not talk of himself, empa o tla bua tsa ka. but he will talk of what I've told him to say. O re ke sana le tse ngata tse nka beng ke le bolella He said, I tsona, have so many things that I can tell you, empa le ke ke la di kopa ha jwale. but you cannot comprehend them now. Athe eo moya wa nnete ha e tla, But he, the Spirit of truth, o tla when le he tsamaisa comes, nneteng he will yohle. lead you into all A ke truths. ke a bua tsa hae, He will not speak of empa o himself, tla bua tseo a di but he utlwang, will hear what he will say what he will hear, mme o tla le tsebisa tse tlang. and he will tell you things to So come. re ke a tsamaya, empa He said, I'm going, but ke tlo le siela mothusi I'm going to leave you with the ya helper, tlo tla le thusa, the one that is going to help a le you, tataisa, to guide you, a le kenya nneteng yohle. to get you into the whole truth. Taba ena ya botataisi bo hlang lefatsheng le ka nqane, This thing of divine guidance from the other ke side ntho ya kgale. is an ancient thing. Botataiswa ke moya, To be guided by the Spirit, e lwa ntate Modimo whether it's of God kapo e lwa Satane, or of the devil. ke ntho ya kgale. This thing is ancient. Bibele e bua ka dinoe le mathuela, The Bible talks about the sangomas and ke ntho the tsa sorcerers. kgale. These things are long, they have been here for a long time. Boma 5,000 years pele morena Jesu a tla ne se Maybe ntse di teng. 5,000 years before Jesus was born. Mathuela ha se ntho tsa hona jwale. This sangoma thing is not something of Hobane batho e nowadays. sa le ba tseba hore Because people knew that ba hloka botataisi. they needed guidance. Motho a nama le madi a o mo tlwaetse a le je A fela, person of flesh and blood, when he's just left like o this, fokola hampe ha le is tjena. just so weak. Jwale ntate Modimo e sa le a bolella batho ba hae hore God told his people that le se ke be la latela dinoe kapo you mathuela, should not go after this hobane ke nna a tlo le fa sangomas and botataisi. witches, because I'm the one who's going to give Ho you. tloha mona batho guidance. ne ba latela balepi ba dinako. People will go after the astrologers. Balepi ba dinako ha se ba reng pula e tlo na ka Sontaga. Those are not that are going to tell you that it's going to rain on Sunday. Ke bana ba reng ha o hle le There are those January that are going to tell you that if you are born ho tla in etsahala tjena ka January, wena. these things will happen to you. Dintho tseno di teng tseno. All these things are there. Hobane batho ba tsebileng morena Jesu Because people who knew Jesus, ba mo tsebile jwang? how did they know Ba him? latetse naledi, They followed the star, astrology, the astrology, ene ba la ba fumana hantle mo a leng and teng. they found where he was. So e sa le lefatshe la semoya le leka ho communicate le batho The spiritual realm has been communicating with people ka tsela tse fapaneng, in many different ways. ka dinaledi, Through the stars, ka bosangoma, through the ka sangomas, dinoe, and the smooth ka sayers, mathuela, sangomas, ka ditoro streams, le ka tsela tse ding tse and fapaneng. many other ways. Empa ntate Modimo ha ka tsela tsena kaofela. But God says, amongst all these Se ways, ka ba ba mamela letho, don't ever listen to o anything, batle botataisi o nna but fela. you should seek guidance from Hobane me. phapang pakeng tsa moya o halalelang Because there is a difference between the Holy le Spirit meya ena kaofela, and all these other ke hore yena o spirits. tlo tsamaisa Is nneteng. that the Holy Spirit will lead you into truth. Tsena tse ding kaofela All these other ones. Bibele e re The Bible tsela e says, teng e bonalang e nepahetse the Bible says there is a way that seems to be mahlong a right batho, in the eyes of men, empa qetello ya teng but ke the lefu. end of it is death. So ha o qala ho latela meya e meng kaofela, When you follow these other spirits, o tlo qetella o ile you are timelong. going to perish at the Kgathe end moya o of the day. halalelang, But He, Holy o tlo Spirit, tsamaisa is nneteng going to yohle. lead you into all the truth. Jwale re tlo tla re sheba hore na taba ena We are going to look at how this thing, e ne le bohlokwa hakae how important was it ho tloha kgale. from the beginning. Re tlo sheba ho Samuele wa pele We are going to look at 1 Samuel chapter 28.
chapter 28. ke nako yeo ntate modimo a fogaletseng Saole. That was the time when God rejected O Saul. bolela gore le marena Remember that even kings, ba ne ba na le batho ba utlwang ka bona ba moya. they had some people, they are spiritual people. Ne ba tseba ba hloka botataisi. They knew that they needed Ne ba guidance. ntse ba mpeng fela. They couldn't go to battle, just go to Ne battle. ba tla botsa ntate modimo, They would ask God ba botse ba profeta, and ask prophets kapa ba botse dinowe. or ask astrologers. Ho no sena morena a ikemetseng fela. There was no king that was just alone. Le mmusong wa ntate modimo. Even the kingdom of Ha a God, tlotsa morena. when he anointed the O king, na ba fa mo profeta a tsamayang le he yena. would give him the prophet that will go along with A that tla king. nna mo guide. That prophet that will be guiding that Hobane king. lefatshe lena la moya Because this spiritual realm le busala nama. is governing the natural realm. So rona re fuwe ntho e kgolo selekaneng se setjha. In the new covenant, we have been given the big thing. Ha so go tlameha o ye mo profeta It's hore not ntse like tsena. you should go to the prophet and ask for Hobane prophecy. kaofela re fuwe moya o Because halalelang. all of us have been given the Holy Spirit. Ha se phoso ya It mo is, profeta. it is not a mistake to go to a Empa prophet. it's not God's best for you. Empa ha se sela e ka hodimo-dimo ya modimo bakeng sa E ka nna hao. ba utlwile o ntse hore ntate moprofeta. Maybe you came here saying that I prophesy. Empa ka mora nako o le kerekeng mona. But after some time you're here, O tlameha ho kgona ho ikutlwela ntate you should modimo. be able to hear from God A for kgone yourself, ho guide. so that He may guide you. Hobane o file Because He has given you mpho eo. this gift. Ke tokelo ya hao. This is your Hore right o fumane to find tataiso the guidance, ya bomodimo. the divine O guidance. ska phela lefatsheng fela. Don't just live on earth O phopholetsa. searching Ho na around. le qeto tse kgolo hampe. There are big decisions Tse leng that, hore ke kwa ba wa phopholetsa that you hobane cannot just search o around, ka iphumana bophelo ba o bo ile kwana because you can find your life astray kapa bo timetse. or being perished. Ha eba ona tje o tlo palama koloi If now you're going to enter to the car, e tlo phethoha. that is going to be Ha ona overridden. mokgwa hore moya llang ka thola. There's never a way that the Holy Spirit will keep Empa quiet. bothata e tla ba kwena sa motlweng. But the problem will be you who's not hearing Him. Ko hopola moruti wa rona e mong. I remember one of our pastors, E la ga kena taxing wa thwe se ka ba kena taxing ena. when he was supposed to get into the taxi, the Holy A Spirit utlwa told him fela not to get ho into sena that taxi. kgotso. But he felt that there was no peace about A it. ipusha He ke. pushed himself and he went into A the ya tsamaya le taxi. 2 minutes. It didn't even go 2 Ke minutes. ba le accident. It got the accident. O lampa a lemala a tshwara ke hlooho fela ha ka ba tswa kotsi tse mpe. He was not injured, he just got a headache. Kgathi e mong yena And the other one, wa thwe se ka ba palama koloi ena. he was told, don't A get utlwa into fela this car. a sena kgotso ho kena mo sena lebaka. He didn't have any peace to get into that A ba car. emela And he waited. e tlala It got a full palame ka morao. and get into the other car. 5 minutes 5 minutes later, koloi eno e ne fumane accident e mpe ya mpe. that car got a fatal Mo accident. mo ana dutse teng mo. Where he was, Mo a ileng a tswa. where he left, E ne ga nthane. it was just a mess. E ka be le mofu He could have died, kapa mohlomong a lemetse hampe. or maybe he could have been Ba bang paralyzed. ba kene manyalong e leng hore ke Some- ditronko. Some are in the marriages that are bondages Hobane o la iphapanyetsa lentswe leo. because you ignored this voice. Le ho thweng o tla utlwa lentswe ka mora ditsebe tsa hao. The Bible says you will hear the word from your Le re ears. se ka ba tswa tjena. Said, don't go this Tsela way. ke ena. Here is the way. Nke. Take this Ke one. tokelo ya hao It is eo. your right. Ha se mpho ya ka ke It le is mong. not my Ha o gift pholositswe, alone. When you are born O na le again, tokelo. you have the Le right bokgoni. and the ability Ba utlwa moya o to halalelang. hear the Holy Ba Spirit, ba o fumana tataiso ena. to find this divine guidance. Ena o phela ka hare ho wena hona He jwale. lives inside of you. Ha a tshwane le bane ba kgale. He's not like, we are not like the old Ba ne ba ya mo people profeteng. that they will go to the E prophet ba botsa ebe Jehova hore and said, what is God saying? ebe hore mpheng ha re pa mono nke He ke said, mamele. give me the help so that I can listen. E ka nna etsahala taba e jwalo. It can happen, Ha that se thing. phoso. It is not a But ha se mistake. yona tsela ya motheo. But that is not the foundational thing Eo ntate Modimo a batlang ho bua le that wena ka God yona. wants to talk to you Ntate with. Modimo, God, ha o kene kereke e hantle, when you are attending a good church, e tlo o connecta le is yena. going to connect you with Him. Taba ya hao le ntate Modimo. Your thing with Ha e sa God ba taba ya hao le is not ntate Maphosa. about you and Le Dr. ntate Maphosa Modimo. and God. E se ba wena le yena. It's you and Him. Ena o sa bua le wena. He himself is talking to Wena you o bua le directly. yena. You talk to him Wa o directly. tataisa. He's guiding Wa o bontsha hore na o you. He's etse jwang. showing you things mmotsa to do. dipotso ha You o hloka ask him dipotso. when you have questions. Ke teng moo o batlang teng moo. This is where we want you to be. Ha eba ke le moruti e etsang mosebetsi wa ka ntle. If I'm the pastor that is doing my Ke job batla well, bopaki ba motho a reng
I want the testimony of the Modimo person that o mpuletse says, lemati-mane. God has opened the door for Ola- me ola there. bua le nna, re He ke etse tje. spoke to me and saying I should O do this and connectile mona le that. mane. He connected me here Ke and sign ya there. go ntse o hola moyeng. That is a sign that you are growing spiritually. Praise the Lord. Amen. Ntse re le mmoa ke Are re. we together? Jwale Saul So Saul, ntate modimo mo rejectile he. God rejected him. Jwale Saul o ya ntweng e kgolo. Saul went to the big battle. O na tshoile haholo. He was terrified. Ke kopa ke ba le o ska ba itoloka mme wa ka. Bafiliste ba kgobokana ba fihla ba hloma Shuneme. Saul le yena a kgobokanya ba Israele bohle mme a hloma Gilboa. Ha Saul a bona mabotho a Bafiliste a tswa mme matshwafo a hae a uba ha bohloko. Saul a botsa morena empa morena a se ke a mo araba. La ele ka ditoro kapo ka lejela o reme kapo ka ba profeta. Ya ba Saul o re ba hlanka ba hae. Mpatlele mosadi yana wa Senowe ke lo botsa ho yena. So Saul ntate modimo ha mo rejecta. When God rejected Saul, Ha ka ba mo tlosa setulong sa hae sa borena. he didn't remove him from his So kingship. Saul o la nna buisa dilemo tse ding tse ngata. Saul ruled for many other years. Empa ntate modimo a reng ke mo rejectile. Yet God said, I have rejected So him. ntho le etsala ke eng a mo rejecta? What happened when God rejected Ko Saul la tloela o bua le yena. is that he stopped talking to A tloela o mo Saul. fa guidance. He stopped giving him A guidance. ke wa tseba taba communication e bohlokwa. You know that the matter of La communication ka is dula so le motho ka important. tlung o sena communication. If you can stay with someone in the house without communication, Lenyalo le ka fela o ntso le bana. marriage can end. But motho la le hole la America fela le communicator. Even if a person is in America, as long as you're communicating, Go bontsha hore it shows that relationship ntse le teng. a relationship is still alive. So Saul o na le mo ntate modimo a sa sa bue letho le yena. Saul was just there. God was not saying anything to him. Ha re ke a kwana a When itholetse. he says, I'm going there, God would Ha just re be ke etsang quiet. a itholetse. When he says, I'm doing this, God will be Ba ne a quiet. itse a ke sa dikiana tsa Saul nna. Because God said, I've had enough about Saul. Empa Dafita But David, la ga phoso tsa etse ngata tseo. amidst his Ntate mistakes, modimo na ntse a bua le yena. God was still talking to him. La tlo mo donora. Even when he was about to A mo punish etsa him, go jale ke tlo o shapa he said, monna. I'm going to whip you. E ne le sign ya gore ntse ke na le wena. That was the sign that he was still with A go jale him. ntho ena o e entseng a He se said, yona this eo. thing that you have done, it is not Wena o ke kwa right. shwa empa kotlo o tlo e You'll fumana. not die, but you're going to get the punishment. Fihlela qetellong ya bophelo ba hae. Up until the end of his life, Ntate modimo na ntse a bua le yena. God was still talking to Hobane o him na le yena. because he was with Ha e le him. Saul As for Saul, ona wa fosa. whether you are Hore na wa wrong nepa. or you are A right, ke dikene tsa hao. I'm out of the case. So wa utlwisisa You should e ne le understand. bohlokwa ha kalokalo. It was how important Letsatsi it lena e was. ntse le Even bohlokwa. today, it is still important. Jwale Saul ha a bona hore yo ntwa e nkeme ka pele. When Saul saw that the battle was too much for him, Ke a botsa Jehova. he asked the Lord. Hore ke ntwe He nna. said, should I go for battle? A itjebela kwana And then itholetse. God just kept quiet. Ya gola pelong ya go ya ka pa o eno ke ya hao. Maybe he said in his heart, you go or you don't go, it's up to you. Hai, Saul a utlwa le frustrated. Saul got frustrated. A ga nna mpatleleng Senowe He bana. said, call for me the medium. Ke hloka guidance. I need guidance. Ke ka nka qeto e kana kana. I cannot take this huge Ke sena decision tataiso ya bo modimo. without God's He guidance. re go bolelle. Let me tell you, Wi-Fi ha se ntho e nngwe le nngwe. Wi-Fi is not everything. Generation ena yona ja ena le Wi-Fi ena le data ena na le ntho e nngwe le nngwe. This generation thinks that when they have the data, they have got everything that they le need. disangoma tsa ona tjena se di connecta le badimo ka Wi-Fi. Even nowadays, Sangomas, they are communicating with their ancestors through the Ha Wi-Fi Wi-Fi. e fedile o fala gae ha ba sa utlwa jwalo. When they don't have data, A ko reke data bohle, they o utlwe don't na. hear from their ancestors. They have to buy data. Ke etsa botlae. That is just Ona a joke. tjena re nana Google re ka fumana ntho e nngwe le nngwe. We think that you can get Google, you can get everything Out from out Google. information o ka Google. If you need the information, you can go But to ka Google, bophelo ba hao, but with your ka life, direction ya hao, for your direction, destiny ya mo yang teng. for your O tlameha o destiny, mamele motho enwa ka hare. you should enwa. listen to the inner man A siweng ho tsamaisa that has nneteng been yohle. left to lead you into all the truth Yeo morang Jesu a mo that siileng Jesus has left hore you, a tlo o so connecta that he may hore connect o you, fihle mane mo o batlang so that teng. you may be where he wants you to be. Bitso la hae ke moya o His halalelang. name is Holy A ke ke a ba o Spirit. siya He will hohang. never leave you. A ke ke a ba o He will furalla. never forsake you. Praise the Lord. Amen. Saul
a re mpatleleng motho senowe ke lo botsa ho yena Saul said, I need the medium to ask from the medium. ke a leboha mme ka kopa se ke ra itoloka Saule a ikgakahanya mme a apara disele a tsamaya le banna ba babedi ba fihla ho mosadi eo bosiu Saule o re mosadi eo ke a o rapela a go ntshenolele tse tlang ho etsala ka ho mpotsetsa ho badimo o bo ntshosetse eo ke tla o bolella lebitso la hae mosadi eo a re ho yena wa tseba seo Saule a se entseng le ka moo a lelekileng dinuwe le mathuela ka teng ka ga naha ena ke ka lebaka la jwale o nketsang leraba hore ke tle ke tlo bolawa empa Saule a hlapanyetsa mosadi eo ka morena a re ka morena ya phelang tabe ena e ke ke o etsalla ho hang jwale mosadi eo a re ke o tsosetse mang Saule a re ntsosetse Samuel so Saule o na se a le desperate a re ye mme wa ko Saul was desperate. Ona sa le then. tsietsing He was desperate. e ne le yena a na lelekile dinuwe le mathuela He was Israel the one who expelled the sangomas and the mediums. but in ha fumana Israel. go banna ha ke na direction But jwale now when he found that he didn't have direction, ke a tsamaya he went a lo batla senowe mo seteng and find the medium but ka ona tseba hore ba tlo mo tshaba because he knew that they were going to be ka afraid ya of him. kentse di-mask a He ipatile just disguised himself gore se ke ba mponana so that they could not know who he a ga was. kompotsetse He bafu said, mono just ask from the ancestors. mmeno a re nna ke a tshaba Yeah, that woman told him that I'm a afraid. re Saule o tla He mpolaya said, Saul's going to kill Saule a re ke me. a o He hlapanyetsa said, I tell you, ga I ona motho swear, a tla o etsetsa le a there tla o is etsa le no one who will hurt you. ya ba mosadi eno And- o bona Samuele a ke re Saule a re ntsosetse Samuele mosadi eo a etsa ntho tsa hae ya ba ho nyoloha moya wa Samuele And that woman called the spirit of Samuel. ya ba wa elellwa hore ke Saule motho enwa And then she realized that that was Saul. re ke e hlakise Let me make it batho bana clear. ba disangoma These Sangoma ba ntse ba sa people, buile bafu ba they nnete are not talking to really bafu ba dead, nnete the ho ancestors. tla matemona ka ditshwantsho tsa bafu Is demons appearing in the forms of those but dead people. kgetlong lena At this time Tate around, Modimo, God o la e dumella taba ena allowed this thing to happen hobane a batla go ahlola Saule because he wanted to judge ya ba o Saul. hlaya moya wa Samuele wa nnete a neng a hloketse And the spirit of Samuel rose. ya ba e tswela pele mme ya re e bale o se ka e toloka ya ba wa bona gore ke Saule ya ba kgosi e re ho yena o se ke wa tshowa o bonang mosadi eo wa re ho Saule ke bona ntho e kang sethotsela se ropoa fatshe Saule a re ho mosadi e se bopeho se jwang mosadi eo wa re ho ropoa monna moholo wa apereng seaparo se selelele Saule a tseba hore fela eo ke Samuele ya ba o bamela fatshe ka sefatlhego ho isa hlompho ro so le ho betate a utlwa gore ke molata bafung o bona gona ne ba hloka tataiso ho le ho kae You can see how much they needed guidance. letsatsi lena batho ntse ba mabitleng ba lo hloka tataiso Even nowadays, people still go through batho ba ntse ba ya dinoeng le mathueleng ntse ba batla tataiso they still go after the mediums and the sangomas e re to go seek jwetse guidance. taba ya dinoe le bathuela le badimo Let me tell you, this thing of ancestors and the mediums and ke sangomas thetso is just a deceit, empa e na le motho but it has the root, o matla haholo the strong root, gobane batho because ba bang ba people nyamela ka metsing just go into the ba waters ipone ba le lefatsheng leo and they find themselves into that land. a ke re la e tseba ntho Do you know that thing? ke la ka dula le motho ka tlong a neng a ile mono 7 days I stayed with someone who went there for 7 days. ke mmotsitse na go tsotlha teng a ko tlwaele gore theetsa gane ke ile a ko He theetsa said, ntate no, Moruti. stop deceiving. I Ke re- said, no, I went there. I'm not lying to you. ke go bona nga o le ka mo praise the Lord ke go bone nga o le ka mo I said, what did you see when you were there? a re ke bone bonkgono le bontate mogolo o jwa nama ka moo I saw the grannies eating meat there. a go dry He said, it's so a ga dry. o kena ka metsing ka moo And so when you get into the water, o tlo tla mo neletse makema go notoloke gona o momme wa ka o fitlhelela o na o tipa a go tlo tla o kopana o tlo nkuwa ke setulo he said, you are going to be taken by a chair. kapo ke noa a ke re, kapa ke lebetse ntho tse tsa bona tse All these other things, I forgot them. a rena noela a tla mo thatela a tsamaya le ena a kena ka metsing ka go He no kgona go said, ema hey, the snake just came and just wrapped around Ka him re- and went with ka him. go o no kgona go hema He said, were you able to breathe? a ga o ntse o hema He hantle said, no, you are still breathing normally. a re ke dutse mono 7 days I said, I stayed there 7 days. so e teng ntho e jwalo That thing is there, empa se
batho bano ba hloketseng. But it is not those people who Ke die. thetso ya matemona. That is the deceit of the demons. So that's why batho ba kgomagelanang haholo tjena le tumelo eo. That is why people are so much attached to that belief. Hobane e based hodima motheo o batho ba o boneng. Because it is based on the foundation that people have seen Ene with e their hlile batho eyes. bano ba kgona ho utlwa lefatsheng le la moya ba connecte batho. People are able to hear from that land and tell people Ene, what Ba they want kgona to hear. ba kgona ho thusa batho. They are able to help people. Empa e fosetse. But it is wrong. Hobane ke matemona fela mo. Because those are demons. Bibele e hlakisitse na bafu ba kae. The Bible is clear about where the dead are. Ba lehodimo ba mo etse morang Jesu ba lehodimo. Those that are born again, they are in heaven. Ba tsamaelang ba diele mo Those that are not born again, they went motho a to diele hell. ngana na go ga nna tlotla bua le batho ba lefatsheng ba Someone that rakatsa. is on hell, they desire to talk to people on earth. Monna mogui o la go mpo go mela za go e The rich man said, at least send Lazarus. ga go bone a tlhage eish We don't see him appearing saying, ke ha tse hey, I'm feeling ka cold. ke lapile hlabang kgo I'm a se hungry. That's bona what I a call se them. bona Those are not ba the nne dead ke go people. tlisitse na hobane I motheo want you to ona wa understand badimo this foundation of o ancestors tshwere batho ka matla has power over people. gona tjena baruti ba bangata South Africa e se ba sangoma ga ga beke sonta ke morutu pulpiting Many pastors in SA, during the week they are sangomas, on Sunday they are pastors. ga ba sa ipata ho hang They are no longer ashamed of it. ke ne ke botse monye ke mo tlwaetseng ke ga o I ntatwana asked the other one that I'm acquainted with. ke bona o se o bua ka badimo I saw that you are talking about the o so tshwara mare ancestors. o so tsamaya noka You are holding the ehe ke re na stick and going to ho the river. etsetse I jwang said, what really happened? ene ke mmotsa hantle ke ikokobeditse ke a mo tsaya motho ena o pholositswe I asked him very nicely because I know that this person is born ene again. ga utlwana le ena And we are good friends. so a ke ne le nako ke sa buena a ke re hepo ke fumana go sa ngotse badimo ba hae ba etsang ke re rre And it was some time that I was not talking to him when I realized that he was talking about his ancestors are saying this and that. e neng ka mmeta bate It really affected ka me. nkgotsi ya ka o etsala He wa said, my friend, what really, o what is fumane happening? tshenolo Have you gotten the revelation? a mo nshegele yona ke utlwisitse Can you share this for me so that I can a ka ba understand? ipata ho hang He was not afraid Ufumane or ka- ashamed. o fumana ka o la e utlwa voice note ya ya ga ntate ntate Maphosa ka o ba ko wena He said, that Maphosa, given that is you, ha ke no thetsa I'm ntate not going to ha deceive ke a you. fumana tshenolo I didn't get any ha ke revelation. a fumana letho I didn't get anything. empa e le tlala ntate But it's just that I'm hungry. a ga ke batlo o thetsa tatwa He said, I don't want to deceive you. empa ke lapile tate I'm hungry. ke batla tsela e etsa nyoko ntse ke dumela mo kana Jesu I need a way to get wealth. I still believe in Jesus. gobane go bone gore batho ga o qala o thwe tlong modimo le badimo ba gogoa ba na bothata He knows that when people say, come to God, even ancestors, people will just flock. jale ga o ntse re tloelang badimo ae ba bang ga ba tle When you kerekeng are telling them to leave the ancestors, others are no longer coming to church. ga ke so mo agabe I haven't ne responded ke batla to go mo him. agaba ke na le solution I want her to respond to him having the solution kore ke bonang ka mo thusa bang to see how can I help him. ke la ga bua le business man e nngwe ka ena ka mo tlisa voice note ya gae I spoke with another businessman and sharing the voice note. ntate no lalla ke dutse le ena ena That man just cried. a go I was- mmotse na re ka mo thusa bang He said, can you please ask him, how can we help him? ga e pata ho hang it's not He- like he it's not like did ke not logile hide it, not like I tried ke nothing. lwantsha lephako He ga ke said, etsa tjena now I'm fighting starvation. hai I'm starving. ka nnete so ntse ke tlo gotlela o yena I'll still get back to him. kore ga ke a mo kwatela ke utlwe ke mo utlwetse botlhoko I'm not angry with him. I just feel pity for him. motho eno ke go wa profeta jalo ka gona ona He said, ntho e that re e etsang. person is prophesying, is doing everything that we are doing. o mpicture ga next time a mpona ka moga selemo se ke kentse difaga ke kentse ntate ke bua Next time, badimo ba ntate Maphosa ba tlo le thusa being with beads and the like, and said, ke re sonta sena ntate re tlo kubetsang re tlo tla re etsang badimo ba theoile be go sebela ka thoko ke go be ntate ai
ka nnete ke lo mo thusa mokgotsi eno wa ka ena. I'm going to help that my friend. Ne ke kwa ba mo tseba bane ke dumela go tlo gutla ena. Wa tsa motho ha ka ba open nako tse I ding. believe that is going to get back because when someone is open with other O gona go matters, thuseya. it's able to be O la assisted. tla re wena ha ke tlo patela Said, late. as for you, I'm not going to hide anything from So ha re you. tswela pele go utlwena Samuel a reng. Let us hear what Samuel said. Jwale Samuel a re go Saul a kere ke ka lebaka la ngong kgathaditseng ka hore o ntsose. Saul a re ke tsene ya holo bane ba Filista ba ntwantsha empa modimo mphugaletse. Ha sa nkaraba la ile ka ba profeta ka boka ditoro. Ke ka lebaka lena ke ileng ka o bitsa hore o tlo mpolella seo ke tshwanetseng hore ke tlo se etsa. Ya ba Samuel o re ke ka lebaka lang ha o mpotsa ha ile mo morena o fugaletse o fetwile sera sa hao. Morena o yentse seo a neng a o bolelle sona pele ka molomo wa ka. Morena o amoile mmuso mme o ne ile e mong e leng Dafita hobane ha wa ka wa mamela lentswe la morena mme ha o ka phethatsa ka hloho ya morena ha ne ha lefetse ba Amaleke. Ke ka lebaka lena morena a o entseng tjena. Ho feta mona morena o tla nelana ka ba Israele le ka wena matsong a ba Filista ho sane wena le baraba hao le tla be le ba fujolo ka nna. Morena o tla nelana ka mabotho a Israele matsong a ba Filista ho sane o tla bona le nna mona ho sane. He is telling him that tomorrow will be with me here. O tla hanga sa o la ukwa mantsana a Samuel a tshapalla fatshe a tshwile a holo a feletswe ke matla hobane ona a qetile le tsheare lohle a soje. So ke a tshwile letswalo. Ene go le etsala ka mo Samuel leng a mo bolella ka teng. And things that Samuel told him, they happened exactly the same. Ntene e wa yentseng ha ya tlameha o etswa. What he did was not supposed to be done. But ya bontsha go ba funtse ba phela. But it shows that the dead are still alive. Selekaneng sa khale In the Old bo Testament, Samuel ka ofela ne ba le ka tlase. Samuel and the others Bo Abraham were ka beneath. ofela. All Abraham, Ne ba le ngalong ya bafu. they were just there at, Empa fela at that place. ne ba se mollong. They were not in fire. Dibaka tsena ne di a rotswe tsena. These places were separated. Empa morena Jesu a qeta ho tswa bafung. After Jesus rose from the Bebele dead, re ba tsamaile le yena. the Bible says they went up with him. So empa ntse o kwa go ke batho ba feletseng motho ena. We understand they are complete people. Samuel a ntse o pola ntlo ga ya mona shebe sa le go jwetsa re sa phela go morena khala o fugaletse. Samuel told Saul that I have told you that the Lord has rejected you. Jwale ha re hlo ke tabe ena ba fu ena. We don't need this thing of dead Ntate people. modimo o e kgalemela ka thata. God is rebuking it mightily. E re na hobaneng a batho ba botsa ba shweleng empa bana le modimo wa He phelang. said, why is the people asking the dead yet they have the living God? O go ba le sedile sa ba chabela. It's because the light has not shone into them. Se ka ba temptwa ke taba ba di mo Don't hle. be tempted by this thing of ancestors. Ke bua tjena hobane nna ha ke a hola ka ntho ba ding ba tsela e hohelang batho ba puisweng ka teng e ka o tshosa. It's because I grew up having no ancestors, but the way that is people are being enticed with this thing, it can make you afraid. Batho ba pholositsweng. Born again people, Ha o le ho bea rapetse ya bona modimo a di a ga ba go when it's so tough and they've been praying, they don't see answers, they just go to ba sangomas. kopanya. They just mix things. Ha e sebetse jwalo. It doesn't work like that. Praise the Lord. Amen. Jwale ke tlo tla go hlalosetsa hore na o fumana tataiso ena bo modimo jwang. I'm going to explain to you how to get this divine guidance Bophelong ba hao ba letsatsi in le your daily letsatsi. life. Ke maratang ho tseba. Ha o hloke ya mabitleng. You don't need to go to graveyard. Ha o hloke o tla lo ho nna. You don't even need to come to me O tlo kopa go prophet ke tla qeta to neng. ask for prophecy. When am I going to finish? Eno ntse ne petse go prophet but ha se That yona. thing of being prophesied, it is still good. Empa se yona tsela ya motheo eo ntate modimo wa tla But go e that is sebedisa. not the foundational way that God wants to O use. pula ke selekane sa gale. Remember that that is the old Mo way. batho ne ba botsa Jehova, ba botsa Moshe. Where people asked Moses, Ebe Moshe o lo botsa Jehova. and Moses would ask God Ebe wa gutla. and come back O tlo ba bolella. and told them. Empa o se o fuwe moya o halalelang But now you have been given the Holy Spirit. o ka connecta directly. Praise the Lord. O ka bua le ena directly. Mo ka nne maikomong. Mo kono ke. Mona ga tsena la tshintsha di battery ka po etsetse wa. Praise the Lord. Ntse le not fit. Amen. Praise the Lord. A re shebe. O teng. Amen. 1 2. Ha re shebe na o fumana botataisi jwang.
Let's look at how you can get this haholo divine guidance, diqetong tse kgolokgolo tsa bophelo ba hao especially for big decisions for your o life. hloka botataisi bona You need this guidance. mo tabeng tse kang bolenyalo In the matter concerning marriage, ga se go ntate modimo o kgethetse motho a le mong lefatsheng it's not like God has chosen one person for you. bebele o dumelela o nyala motho a pholositsweng a fela o pholositswe The a fela Bible is pholositswe. allowing you to marry a born again But- person as long as But you are born again. botataisi bo ntse bo le bohlokwa tabeng eo But guidance is still important even le in that nna matter. pele nyala ne ke na le kgarebe ne ke nana ke tlo nyala Even before I got married, I had the girlfriend that I thought I was going to re marry sa her. qabana We were not in ka bona conflict botataisi bona because of this ne ke utlwe guidance. fela gore ke I motlwaele felt like I should leave her gobane ke tlo tla ke fetwa ke seo ntate modimo a ntshwaretseng because sona. I'm going to miss out to what God has for me. ne ke sitwa go supa na gobaneng I couldn't point out what is it about. ka nnete ke la gagwana le ena Then we separated, ka itsetsa ka gore ga ke sa di kena and then I told myself For 2 that I'm years. no longer in this relationship for 2 years. ntho tsena tsa bo ausi tlatle ke di bone And ga these things of relationships, I'll see them later on. moraga kgwedi a ke qala go bona mme matumelo ya ba voice re mosadi wa gago keno And after a month seeing my wife, and the voice told me, "Here is your wife." and ga se gore ke yona tsela ya motheo eno I'm not saying this is the eo foundational ntate way modimo a e sebedisang that God is using it. ebile ke batho ba fokolang gampe It's few people, le ga eba motho a ka batla go wena re nna ntate modimo go molekane wa ka even if somebody will come and tell you that God told me that you are my wife, o se ka ba dumela o sa mo rate don't agree with him when you don't O na le like that person. tokelo. We have the right. le yena go ja o ganne Even if she refuses, ntate modimo o she na tla refused, nna kopanya le motho e mongwe maybe God will connect me with another person. o ke kwa dumela motho o sa o se tswang le mošaba matlhong o fela tšhe modimo You cannot ga e just sebetse agree wa with someone that you are even afraid to look at his face. It doesn't work like le wa that. ene e bang o kgodisele gore ntate modimo o bue le wena Even when you are convinced that God spoke to you, motho a ne mong le ene even that other o person tlameya go godisela should be convinced. and number one And one, o tlameya go o rata gobane that person should love you. lenyalo ke taba ya lerato Because marriage is all about love. so ga o sa mo rate If you don't love that se person, ka ba dumela don't agree. bitsong la go tšhe jehova mphila o file nke ka Because- nthokolosi ke go ai ko ntate modimo ga a sebetse jalo God doesn't work like mo o tlo that. tshaba ka toropong o tla bo tsamaya le ena tšhe In town, you'll be just walking with that short. ga e sebetse jalo It doesn't work like godima that. ke utlwile dintho tsena kao fela nna After I've heard all these things, o na ntse a tlameya gore a godisege she still had to be convinced. ene o nkile nako And it took her time. ene o la qetelela godisegile And then she ended up being ebile a utlwa gore convinced. ae motho o na ke a mo rata nke ka ba molekane wa And ka feeling that she loved me, that I can tloa be mona, her husband. se ka ba ba iphumana o kene lenyalong gore na moprofeta o itseng ho Don't ever gang get into marriage, no matter Ah, what the eh. prophet has said. ga e sebetse jalo It doesn't ebile work like batho that. bana ba ratang go profita manyalo Those people that like to prophesy marriages, 99% ba ipuela ditsia badimo fela and 99% of it is not ntate modimo ga a right. sebetse jalo le gona God is not working Oh, wena? with us mosadi wa gago like ke that. ga e Like sebetse you. jalo Yes, your husband. ithute go fege ya o sa tsebe o tlwaela go And learn sebedisa to tsela eo propose. Learn to o propose. se ka tla o Okay? motho a modimo ga Don't just come to person and say, la e be o God said godiseile to gore me. ntate modimo o bue Even le wena if you are convinced that God spoke to you, tsa mo fege ya motho go and propose. o se ka mo imetsa ka boprofeta Don't burden that person with ntate modimo prophecy. a se ena a tlo nyala o pole It's not God Wena going tlo to nyala. marry you, and the one who's going to marry. so o se ka ba ba tlasa kgatelelo Don't ke be under. nna ke tseba Oppression. batho ba ne ba kopantswe ke boruti ba qhalane kao fela I know people who have been but ka nako eo connected by the pastor. All of them, their marriages ka nako eo are ne ba nana go ba separated. etsa se nepagetseng At that time, they thought that they were doing the right o thing. ele tlhoko go na le baprofeta ba bangata ba ratang go controla batho You should be aware that there are so many prophets that like to control people. go na le mong kae-kae nke ke ka bua ga na ka profeta re monna go ke enwa And there's the other one that would say, "Here is your husband." ga o sa mmatlo na o block When you don't like that man, we will block you. mefugadi wa tsena ke bua ka ma ko so boprofeta bo sebetse jalo Prophecy doesn't work like so o se that. ka tshwara jo nna Don't, moprofeta o don't be buile afraid that the prophet has spoken. so ga o ka shebana nna modimong a betse mang jo ke tshaba le o moshebe If you can know the person that God has given me, I'm afraid even to ga look at him. e sebetse jalo Doesn't work like that. a ke re ke hlalositse le training center
I've even explained it that training so center. tabena ntate tsa maka lerato. This thing goes along with love. Sheba motho o shebe na le compatible le yena na. Look at that person and see La whether tsamaisa. you match or Na not. motho yo ke a mo rata. Do I really love this O ntse person? o kopa tataiso. And still asking for But o ska guidance. nana ntate modimo o kgethetse motho a le mong Don't ever fela, ha think hona that ntho God jwalo. has chosen one person for you. O lokolohe tabeng ena ya lenyalo hobane batho You ba bang- should be free in this matter Ke of marriage. re ke ntse di ba tshwile. Because in other churches they are so Ha ekaba afraid. ke kgethetswe ntate. No, ha hona If, ntho jwalo. if God has chosen this Lokoloha, man ha for hona you, ntho be e free. jwalo. There is nothing like that. Kena relationship le motho Get into the relationship o with tlo this wa mo person. fila. You should feel this O tlo gore person. le a ratana. You should feel that you tlo love gore motho o nang ka one monyale. another, and you feel like this one I can get O into lebale marriage o with. lebale ka ba profeta. Forget about prophets. Ha hona ntho eno. Praise the Lord. I hope o lokolotse tabeng motho o ngwana ntse a tshwene. I hope you are free now. Hey. Bibele e hlakisitse gona le nyalana ha o le jwang. The Bible is Motho a clear. dumetse le wena o dumetse le ka nyalano. The Bible is clear that when someone has agreed with you, can E marry one nngwe another. gape e tshwenyang ke a motho a seng a nyetswana le bana ba 6 be gona a tlo botsa gore na ke monna ka mohlanka modimo. Dula le motho eno kwa hao ye. Hey, this one that is so disturbing is the woman with 6 children. Live. Be asking, is this man my real husband or what? Live. You should stay there in your marriage. La ba ene le phoso pele e se lokile eno ntate If modimo it sa e was a lokisitse. mistake, God has already rectified it. Stay in your marriage. Praise the Lord. Amen. Ga re shebe he. Jwale go tlo sheba We are going to gore look. na o fumana botataisi bona We are jwang. going to look at how you to get divine guidance. Ntho e bohlokwa go go tseba gore le wena What is important is A that butshware, even re nna. yourself, he said, me, ke na le I tokelo have the ya right go utlwa to hear ntate modimo. Praise God. the Lord. Amen. O ska ba nana gore ke a ba profeta fela. Don't think Oh, that ah. this thing is the matter of prophets only. So No. ntate modimo o tla bua le wena. God will speak to you. O special le mahlong a You hae. are special in his O ngwana eyes. hae ya o ratang. You Yo, are, a ratuwang. you are his child that is so beloved. Praise the Lord. Amen. Ha re shebe. Ntho ya pele First thing, ha o batla ho utlwa ntate modimo. when you want to hear God, O tlameile hore o mo botse. you should ask him. Ntate modimo even though a rata hore tataisa. Much as God wants to guide Ebile a re us, tataisa hangata re sa and mmotsa. he's always guiding us even without O asking ntse a him. rata hore re mmotse nako tse ding. He sometimes like us to ask him. Mofumadi wa ka My o wife, rata hore ke bua ka ena. Ke re ke bue ka mang? he said, how you like to talk about me? I asked her, whom should I talk about? Ona sa rate Lesotho. She didn't like the Ka mo suit. go dile South Africa. After we stayed in SA, Ya o se establish di business but ona prefera South Africa. she established the businesses, but still loving SA. So nna ka utlwa hore ke hloka ho tla hae. I felt that I should come back home. But ka baka la mosebetsi wa ka ga o lokile o ka nna dula mantla nne re travel. I said, because of your work, Lokisa we mai should kwa travel. memo. Jwale ya fihla nako. The time came Mo e leng hore jwale o utlwa hore o tlameha ho tla Lesotho. when she felt she should come back to Lesotho. Ngwana o bedi o tseleng. We have the second child. O tseleng wa utlwa hore ke hloka hore ke be hae. She was pregnant with the second child. Ka ga ha ona motla. I said, no, you are not coming. Hobane o la nna tla mona ka COVID wa tsamaya hape so. You came here during COVID and left. O tla bo tlile hape o so You batla ho will tsamaya hape. come and Change say dikolo, you go. This thing of changing the schools. Ya ba na o bua le ntate modimo. And then she spoke to A re God. ntate modimo a bue le nna. He said, God should speak to me. Ka ba le toro. And then I had a Ne dream. ke sa tsebe nna o rapetse. I didn't know that she prayed. Tokonyana ka loga ke bua le moruti e mo ke mo hlomphang. And in that dream, I dreamt having the conversation with the pastor that I honor. Mofumadi wa ka go batla ho tla hae. Nna ke itse a dule kwana tla nne ke I ye. said, my wife wants to come back home. I told her that she should stay. I'll still Le visit. pele ke qeta ho bua re hae. Even before I finished, he said no. Ka re o na re a tle hae a re ke yone He said, nepetseng. yeah, does it mean that she had to come home? He said, yes, that is what's a ke right. tswa ka utlwisisa gore ntate modimo na o reng. And then when I woke up, I understood what God was saying. Ka ba ke ga o lokile ko go tle he. I said, okay, it's fine, you can come back Le home. yena ho nkile ntate modimo hore a mo pushele Lesotho. Even O la for tlameha ho herself, sebetsana le it yena. took God to convince her to come back to Lesotho. Gore le bakgotsi ba rona ne ba maketse gore
If- Matumelo Lesotho, ka Even nnete. our friends were surprised that Mematumelo in Lesotho. So ga mo botsa rona We ask him, le ka ntho tse nyane even with the little things, o ka mmotsa ntate you can Modimo. ask Nna ke God. re la ke sa bone fono I say, even when I don't even see Ka bo ke sa bone phone, ntho, ke re moya wa or llana. I don't see something, I said, Holy Ntho ena e Spirit, kae? where is that thing? ene o fumana gore ka nnete ke a e And, fumana and then I'll get that thing. a ke re so ntho o tlameya gore o etse wang o botse You should ask. o se ka tlala bowena Don't be full of wa nana go tseba yourself, ntho e nngwe le nngwe. knowing that, thinking that Ntate you know Modimo everything. tsela ya motheo ya buang ka yona ke ka Bebele. The foundational way that God speaks to us is through the So Bible. ntho e bang wa e bua What He's e saying, tla tsamaya le se ngotsweng. it will go along with what Haeba is e le written. kgahlano le se ngotsweng If it is against the Bible, ha o hloke le mmotse you don't need to ask eno him. e sentse e hlakile. That one is so But clear. jwale haeba Bebele e dumella empa o se sure If the Bible is agreeing with that, but you're not sure, jwale o ka mmotsa then you can ask him. o sa tla o guide gore ae ha He Bebele will guide you, saying, if the Bible is saying Bebele e sentse e dumetse a ke re that the Bible has already agreed, so ntate Modimo o tla o tataisa. God will guide you. Bana o botsa ntate Modimo ntho e Bebele a nyetsanang le yona But if you ask God something that is contrary to what O tlo the arabwa word ke says, Satane. the devil will answer you. ka nnete o tla ba le toro kapa pono ba di tla be Eh, di diabolosi then you will have the dream or the vision, but it will be from the devil. a ke ga utlwanang Amen. a re shebe he jwale So ke itse o botse I said you should ask. nako eo o ntseng o eme The moment that you're still waiting, o emetse karabo waiting for an o eme ka answer, attitude ya you have to tebogo wait with an attitude of ya thanksgiving, thoriso of praise. ntate Modimo ha o mo utlwe If you don't hear God, ke re o ke kwa mo utlwa I say you cannot hear God. o le motho wa ngwangwareileng If you are always murmuring, motho a bohloko always Ae. hurt, ke atmosphere ya diabolosi e that is the atmosphere of the o devil. tlameya o thabe You should be o nno joyful. le bowe You should be e grateful. re ke etse mohlala Let me make an sa example. sena sa rona Our side, ka mora gore high court e re fe gore re hlotse nyewe after High Court ruled for us, o teng ntate a na lwana there was the other man that was fighting. wa mafuteng wa dikobo o na lwana ka dithunya He was fighting with a guns, kgaola di-chain cutting the chains a and roba everything, diloko tsa rona breaking the locks a and supa everything, security tsa rona ka dithunya and pointing guns at our security. a be re re security questions e And then we asked the security to leave the ka side. re ha re botseng tate Modimo I said, let us ask na God re etseng what, sheba what we should ha o le do. ngwana tate Modimo When you are a child o of ka God, kopana le challenge you can meet the but challenge. o ke kwa ba stranded ebe o so fedile ka wena le You will kgale. never be Ah, eh. stranded, and then it should Hoba be ntate Modimo done with o you. na le ditsela tse sekete tse ka God ntshang has boemong got boo. so many ways to rescue you from that So ha o sa tsebe situation. na o etse jwang If you don't know what you should o do, lo ikwalla go in your o closet botse and ask God. voice e tla fihla The voice will ke tla o come. bontsha na e tla tla jwang I'll show you how it will e tla o come bontsha na o tswa jwang tabeng eo. and show you how to escape. re la ga itima dijo matsatsi a mararo We fasted for 3 days Ra rapela. and prayed ra leboa and thanked ka mora God. mono ra e tlohela tabeng And then we left that matter. ra dumela gore tate Modimo o ntse a e And sebetsa we believed God that He was ka still working on mora it. 3 months After 3 months, ka ba le toro I had a dream. torong ena ka loga ke In bua my le ena dream, motho enwa I was having the conversation with this man. ka bua le ntate Mphi I talked to that ka re tsa mo MP. batla nomoro tsa motho I a said, please get me the Ah, numbers for that man. ntate moruti He said, Nadamugu, na o tseba motho o hantle do you know that Ka re, person? Mphi, tsa mona tate nomoro tsa I said, go and get A the di numbers fumana. for that man. And he ka mo brought them. founela I called him. ra bua hora kaofela We spoke at length of an hour. ka mo lata mafuteng And I went to Mafuteng. ra kopana We met. ra kopana hape masinoto And we met at Masinot ke again. mona sesaki sa rona ona tjena o sana Now dikgamoa we have our side and Hobane there are ke no la ka conflicts at latela all lentswe because leno. I followed that voice. le teng lentswe le tla o kenya tlholong ya hao There is that voice that will bring you into your le tla o victory. connecta le That batho will ba connect you nepetseng with the right people. so ntho e bohlokwa ke What is the most important thing rapela ka is dipuo pray in ha o tongues. rapela ka dipuo When you pray in wa tongues, amoela voice tsena ha bonolo you receive these voices nako tse easily. ding ha bui ka voice ntate Sometimes modimo he's not talking through nako tse voice. ding wa o guida Sometimes he's just guiding o you. tla bo sa tsebe You wena will not know. gore e ya toropong ka nako e He said,
they just go to town Ka nako o leng on a toropong ka certain nako eo, time, at a certain o time. kopana le batho ba hlokang ho kopana le bona. At that time, you'll meet people, the right people that you should meet But with. it tla sebetsa ha bonolo. But it will work Ha o easily ba le nako le ntate when you Modimo have haholo. time with O God. tla bona bophelo ba hao ntse You bo ya will pele see that your fela. life will be moving Ho kena batho forward. ba nepahetseng And fela. the right people will be coming Bophelong your ba way. Ha wa jwalo ka ngwana ntate Modimo. Like a child Ha wa of tlameha God. ho fumana bophelo ba hao e le bad luck after bad luck. You shouldn't find yourself in bad luck after bad Ko luck. bontsha hore o ntso sa It mo. shows that you are not hearing Hobane God. Bibele e re Because the Bible says ha o guide ka when voice He ya hae, guides you o by tla His tloha voice, kganyeng ena, you will move from o ye one kganyeng glory ya. to another glory. o tla change di-levels. You will just change the Hobane levels. ntho e nngwe le e nngwe a o bolelelang yona Because whatever that is telling ke you molemong wa hao. is for your own good. Praise the Lord. Amen. So ntate Modimo So God, ha a bua le wena when He talks to you, jwalo ka ke tlo e demonstrate yona tjena, like I'm going to demonstrate ha o it, kopile guidance when you have asked for a ka guidance, bua ka ditoro, He can speak through dreams a ka bua ka tshenolo, and through the revelation, mo o tsebang fela gore no ke tlhoko etsa ntho e itseng. knowing that I need to do this. Ha e tla tshenolo ena e tla le pono ya teng kelellong ya hao, o so ntso e When bona. this revelation comes, it comes with His vision in your mind. A ke o so ntso e bona. You already see it. Nako tse ding ha ebe o se shona ntate Modimo reng, Sometimes when you are not sure what God is saying, batla boeletsi bathong ba hodileng moyeng, get advice from the elderly people, ba rapele le wena, those who can pray ba o with you thuse ho utlwana ntate Modimo to reng. help you to hear what God is saying. Praise the Lord. Amen. Ntho e bohlokwa ha ntate Modimo a buile le wena, What is important, what God has already ke hore spoken o tla ba le to you, you kgotso. will have peace. La ebe o sa tsebe na ntho eo o tlo e etsa jwang, Even if you don't know how you are going to do o sa that tsebe na tjhelete ya teng e tlo tswa jwang. and how you are going to get finances for that, Ha o qala o e nahana fela, as long as you think about o tla it, tswela ke kgotso le you thabo. will have peace and O tsebe joy. ntate Modimo You should know that o God fa go ahead. has given you the go Empa ahead. le matila le ka la buleha, But if the door can open ya ba utlwa o sena kgotso, and you don't have peace, ha se about ntate it, Modimo. that's not O God. hopola le toronko Remember that even prison, e kenwa ka lemati. you can go into prison Se through ka ba a door. itlogella ho nka diqeto o sena kgotso ho hang. Never take the decision without having O tla peace in ifumana o le you. ka hare. You'll find yourself in O dule o prison. mamela ditholwana tsa moya. You should listen to the fruit of the Spirit. Ditoro di tla mmamorao. The dreams will come O shebe na o later. utlwa kgotso ha ona ntho eo. And you should check whether you have peace when you Utlwa think thabo ha about o it. e nahana. You feel peace, Utlwa sebete. joy, you have Tumelo. faith. O so tsebe hore na e tlo etsahala jwang. You don't know how this thing is Ke going to sign ya hore happen. ntate Modimo That re, is the sign tswela that pele. God is saying you should go And ahead. ntate Modimo And o God, tla o senlela step se le seng ka nako. He will reveal one step at the O time. nke kgato ka sona. You should take the Hobane action o about batla it. o tsamaye ka tumelo. Because He wants you to walk by Ha o fe faith. ntho e nngwe le nngwe ka nako e le nngwe. He's not giving you everything Ha o at nka once. step sa pele, But the moment you take o one sa ntse a bula step, mamati a He will, mangata. he will open other doors ahead of you. Praise the Lord. Amen. So o ska ba dula fela. Don't just sit down. E mong step e tla ba ngola fatshe. The other one will be writing E mong e things tla be le down. ho bala, o The fumane other one information. will be reading and getting the information. Ntho e nngwe ya bobedi ena Modimo a tla o fa yona. The second thing that God will give E you, bohlokwa. what that is Ha o important, file tshenolo, when He has given ha o file step sa go tswela pele. A and ke given re? you there's Sa bobedi two ke strategy. is a Ke strategy, tsela ya ho etsa ntho eo. is the way to do that thing. Batho ba bangata la ntate Modimo a buile le bona. Many people, when God has already Ba spoken with them, faila. they fail Hobaneng? Ha because ba mmatla strategy. they never ask for leano. Strategy ke eng? Leano king. O re ho bona He says ke to di them, file Jericho. He said, I've given you Jericho. Ha ba fihla Jericho o re jwale. When they reach Jericho, Tsela ya ho hapa Jericho. He said, this is the way Ke hore to conquer le Jericho. pote ha You should supa. go around it 7 times. Empa ba fihla naheng e nngwe hape. But when they O reach re- another land, O re ho bona. He says Ha to le them, fihla mona. He said, when you get Le there, etse ka le a baleya. you should do as if you are running Ha ba le away. lelekisa. When they chase you, Ebe le a tjeka. and you should go Ba back bang ba batla ka morao. and do the ambush. Strategy. That is a strategy. Le nna tshebeletso ya rona. Even in our Hore be eme tjena. service, that we are standing Rona re like fuwe this. strategy. We have been given the Strategy strategy. sa rona. Our strategy, Motheo our ke training center.
Our foundation is a training ke center. mo ke tsebang go la ke ya Durban la ke ya kae That is why I know when I go to Devon or anywhere ntate else, modimo jalo ka ha itse ke ye like God has o said santse I a should mphile go. strategy He has already given me the strategy. le wena Even ha o yourself. re ntate modimo go When tsa mo you qala ask- kgwebo ha re tsa mo qala business And when he says go and start the mo business, kope strategy ask him the strategy. strategy ke tsela ya ka ya tshebetso go na nthena ke e sebetse This is the jwang way on how to work on this thing. e bohlokwa That is so ntate important. modimo a ka bua le wena God can ya talk ba to you o feila jalo ka motho and a sa fail utlwang letho like someone who has never had anything gobane o sa utlwa strategy because you haven't had the kapo strategy. o se tlwaetse Or strategy you have just se o left that fileng sona. the strategy that God has given you. ba kae batho ba e leng gore ba dutse kerekeng mo ka mago ba training center phamisang matsogo How many people are still Pamis, here Pamis. after training center? ee ka morago training center o la utlwa gore a chikineela mona phamisang matsogo bona After training Bon, center, you almost. felt like you have to surrender o to ka dula this church. fatshe almost motho e mong le mong Almost Gobane everyone. ke else. strategy seo rona re Because se it's the fueng strategy that we have been given. moruti ya monyana a ka nna fua tseleng The other pastor can be given the other way. e mong le mong o tlameya a tshwara strategy se a se fueng Everyone should hold on to the strategy that Ha o has sa been se tsebe given o lo to se him. batla. If you don't know it, go and find it. praise the lord Amen. so ntate modimo ha itse go tlo etsala tjena ka wena If God said it's gonna be like this Number 2. with your life too, batla tsela find the way. dafita ele ga ntse ba lla David, when they were still weeping, basadi ba nkue bana ba nkue and the wives and the children were ne taken ba sa away, utlwe ntate modimo they couldn't hear o God fitlhelela a kena mane mo a ka utlwang ntate modimo up until he was where he could hear God e le nthorrisong in praises. ya ba ntate modimo a mo etsa go latela batho bano And then God told him that go after them. ya ba mo fa strategy And then he gave him the ya ba o strategy. kgona go hapa dintho And he tsohle was able to repossess e mongwe o everything. tlwile gore ke tlameya ke qale business And the other one felt that he should start the business. qadile ka tloo ye ntsho fela You just started it ene o just, feitse and you failed gobane ga ba batla tsela because you never asked o for no a ka strategy. mmotsa ntate modimo You okay could have asked Gore God, ke God, qale. yes, you are saying I should start. ke qala kae Where should I ka o fela start? go rekisiwa dijo ke batho bana Everyone is selling food tsa ka di here. tla fapana kae How will mine be different? mo botse Ask God. ntate modimo o tla go fa botlhale God will give you wisdom. nako tse dingwe o tla go ka baka go ukwe fela o se o na le tsebo le botlhale Sometimes you will feel like you have the knowledge and the nako tse dingwe o ka wisdom. nna ukwa lentswe Sometimes you may hear a nako tse voice. dingwe ka ba toro Sometimes a dream. nako tse dingwe ka go ba e ka tla ka motho e mongwe Sometimes the answer can come nako tse through dingwe o ntse o bala another person. bebele o ka fumana Sometimes botlhale when you are studying the Bible, you get the wisdom. so ntate modimo So God, ha a buile le wena when He has spoken to you, metsotso e meraro ya go qetela ha a sa buile when He has already spoken, number 1 ha re qetela meako o hloka tumelo you need faith. ntho e nngwe le nngwe a e tsamaya ka tumelo Everything of God is it goes se along ka with faith. emela tšhelete Don't wait for money. nka step Take a step. etsa seo o tsebang go se etsa Do what you know. ntate modimo o tletsa seo o sa Then kgoneng go se God etsa will be able to do what you are not able to do. tshebeletso ena ga e qala ka tšhelete We didn't start this ministry with money. qadile fela ke etsa se ke tsebang go se etsa I started with what I knew. gobane o la thusa mo qala tshebeletso Because God told me that I should start the ministry. ga ke re ke qale kae When I asked him where, Ke qale jwang? where should I, where and how should I do kopa le it? mmamele se ke la kgathala kelelo ke qale jwang How do I have to start? a re qala dipetlele strategy He said you should start with the hospital ke ministry. ile 2 months dipetlele ke rapella batho I went to hospitals praying for people, be ke nyahama and then I got discouraged. ba fola mpa ba sa foune They Yaba. got healed, but they couldn't ya ba ke call ya in. go mabishopo ba ba gago ba baholo lesotho mo And then I went to big 3 bishops ke here in tloela Lesotho. strategy se ke se fueng I lived the strategy that ke lo I've been kopa given. ke lo kopa ruta kerekeng tsa bona I asked I should be teaching in their ba churches. mpeya thoko ga monate And ampe then they just Yaba. put me ya ba ke tlalwa ke bohlale ba aside. And then I got this ntho no wisdom. ntso e etse Said, this thing that you are ga doing, se ntho e ke itseng o etse this is not what e I sale said ke you re should o ye do. dipetlele I told you to start ka hospital ministry. gotlela sepetlele I went back to mohla hospital. ke ileng The first day ke I went mohla there, motho wa moafrika mpona ya ba o nkenya sealemoeng ya ba ke that, distori that is the day that the presenter from Africa saw me, and that was it. ya ba e sale o fitlhela tsatsing That was it up until today. so le ministry gona jwale Even in the ministry now, ha o na le ntho e ke sa e utlwisising if there's something that I don't ke understand, botsa ntate modimo I ask God, ene ntate modimo and God,
o bua le nna is o talking tla to nselela me. gore ha o le tjena He will, etsa tjena he will reveal to me that when things are like this, do And this. le baruti ba rona ne ke ba jwetsa ke re shebang Even our pastors, I was telling them, you a ke know, excited ka nthwena ya gore le shebeletse baruti ba ngata o se o ferekane I'm not excited that you are watching so many pastors and now you are goba nna confused, ke utlwa hantle because Nah, I hear Ntate very Modimo. well what God o batlang ka ministry ba rona wants with our ministry. so that's why ke re hai re tswa tjena ha ke a That is why ferekana I'm saying we are going this way. and a voice engwe ke utlwa o ntse o thweng hai ha I don't hear these other voices. ke tseba ntle na ntate modimo I itseng know exactly what God that's why said. ke tla wetsa ya re tlo bula radio e tlo etsang That's why I'll tell you that we are going to open the radio and it will happen. o tla mona ke itubi ka eng kapa eng e ba e hlaka Otherwise, I thoko. don't bother myself with so many things. Hobane se ke ithuta ha ona le moruti lefatsheng a ka tlang a ntjwetsa hore modimo re tjena There is no pastor on earth that will come to me and Ke re tell me lefatsheng kaofela. Ne that ke I'm etsa- saying the whole ne ke world. etsa baruti ba Pastor rona ke Gillen. re le tloela ho ferekana ka baruti ba batjha ba di-tv jwalo ka e ka re tsebe na rona ra kae I told them that they should not be frustrated with these new pastors on the TV. Eh, ga ba Like we hlompha. don't know where we Ga are ba going. hlompha, mara We ba etsa- honor them. They ba are etsa the ntho ya servants bona. of God. They are doing that thing. ha ke moruti a ferekaneng I'm not a confused pastor. ke ithutile ho utlwa I've learned to hear O from ntse, ba God. bangata ba tla o nna ntate modimo re nke go tlameha be le nako le ena o kgone ho He fumana said, hore no, what is God saying? He said, no, you should spend time with God and hear what He's saying. ha o ka fumana baruti ba tlileng go nahela ha re ye Europe kwana ke mengwe ke ga ntate I modimo said, ha so re ke mo let's go to Europe. I've been invited. But I'll tell them that God has not told me Hona that I jwale- should go to Europe hona now. jwale o re ke o itse ke Lesotho Now He said I should go to Lesotho. praise the Lord Amen. so ho hang la o ka betsa la motho ona le motho e mong a pa itseng go fan close South Africa mane so There's- ntse o qoka le mofumadi wa ka There's ntle someone who said he was giving us the house in SA. so ntse ke bua le mofumadi I was talking to my wife. ntse re tlo ona re tlo etsa bang ka ona And we are going to see what we are going to goba do ntate with modimo o it. itse re dule mona Because God told us to stay here. ha se ntho e ka mferekanyang It's not something that will confuse me. ke a gore ke tla sebedisa ntse ke potapota jwale Maybe I will use it when I'm still going around So, the provinces. Luena, Even o tlameha o yourself, fihle levelnyane you have to reach that Motso, level ntate modimo ha a buile le where wena you know that when God has wa spoken tseba gore to ntate modimo o buile you, le you wena know that God spoke. and ha ona ntho e tlo dula e And o isa there's kwana le nothing kwana that is going to frustrate you. ntate modimo nako tse ding ha a buile Sometimes when God has already e ka nna spoken, ya se ka tsamaya le it kutlwisiso might not go along with your understanding, but o enke ka tumelo but you should take it by faith. ntho ga e se etse sense If something doesn't make sense, o tla bona tshwana tsa teng you will see its fruit. praise the Lord Amen. ke tlo tla ke demonstrate taba ena I'm going to demonstrate this. ya guidance ha ke re Amen. so gape la ntate modimo a ka bua ka ditoro ka dipono ka boprofeta ka tsela tse ding tse ngata Because God can speak in various But ways. ntho e kgolokgolo ke gore ebe o na le kgotso pelong ya hao What is most important is that you have peace in your ke a heart. leboga ha re yeng tate ha re theoweni ya shara ntse le natfetswe ke tlo o bontshana o mo utlwa lwang he o gapela ka dithang se haholo You should pray more in ha o gapela tongues. ka dipuong tate a go bonolo ante utlwang tate modimo When you pray in tongues, it's easy Praise for the you Lord. to hear from God. go na le motho go na le batho but e ke mmitsang ngwana tjenana ke tlo bua le bathonyana ba bangata ke bona ntate modimo wa mpontsha motho wa mme ke nana o itolo ke mme wa ka God is showing me a woman. o teng mona You are here. sebeletsong kwaka Here at the e service. se le nako o utlwa gore ke batla go finance mosebetsi wa ntate modimo It's been a while that you feel that you should finance wa the work sebetsa of the ona tjena. Lord. O na le bana ba babedi wa sebetsa You are working, you have 2 kids. ba di sa le batla go tloela utlwa o sa le batla go tloela mosebetsi wa hao o batla go kena businesseng ka tsela e hodimo You wanted to leave your job and be in the business, jwale mpa o utlwa o se sure ka nako e nepetseng but you are not sure which is the right so no time. ntse o For you. rapela o botsang ntate modimo You have been praying and asking God. kopa o phamise letso la hao I mo want you to raise up your hand Okay. wherever you are. o ka eme eo ka pele Where hle is that lady? o ntse o botsang ntate modimo na ke nako ko gore o batla You go are tsamaya asking God whether it is time or not. ee nka tloela mosebetsi ka qala kgwebo Whether you should resign and be How sure? in full-time business. kopa phamise letso mote You are not sure. ke tlo go fana ntate modimo gore Please lift up your hand. fetele ka pele nyana mme wa ka ke Please come forward. ke na le tshebetso e ke e tlwaetseng There is a way that ha re tloela mme I wa ka ke re so ke bitsa communication with the father ke re ke bitsa puisano le ntate
wena o botsa ntate modimo potso nna ke tlo o profita ke tlo beya letsoho ntate modimo o tla bua le wena mohlala ntate mongwe na tlo nna re hai ntate moruti ke hloka ho tsana hobane dintho di se etsa le ho ya ka nako ya ka ke be ke mmeya letsoho wa fatshe ya ba ho hlaya mollo ka pela hae ya ba lentswe le ya bua ho hlaya mollong le re dintho ha di etsa le ka nako hobane o tlameha o ithute nako ya ka ho etsa dintho so ke tlo e etsa hona tjena ka mantswe a mang ha o mo botsa ntate modimo o batla ho tsebang mo batla ho tsebang Ke batla ho tseba hore na ke qale ka nako efeng. ke ntho hao e sa le utlwa o batla ho tlohela mosebetsi ntate. o batla ho etsa kgwebo Ntate. so ke ntho ka botsang ntate modimo ena ke etsa ntho ka ntoro le pele go bala ka botsang ntate modimo ke etse bang o bo ithoballa o lebello ga bua le wena tebello ke yone e etsang hore a iponatsa ke so ke tlo beya le tsona tjena ke re ntate modimo a bue le wena o kwa mmela bona mara ke a le bona ntate ka o mo hlakisetsa hona tjena o tla go bolella na o boneng bua le yena hona jwale ka lebitso la morena Jesu ke a le bona moya o halallang ke batla batho ba batlang go botsa ntate modimo potso ke mang o hloka direction fa biselso ke mang kwena tlo wa buti le mang hona le tlo batlang go motsa ya ke tlo lenga kaofela ke batla ba ba ga go pele go utlwena ntate modimo bua le bona se ke tlanga ba bangatanyana ka morao ba bang ke tla ba bang ke tlola ga ba ka bo profeta o batla go motsa nga buti wa ka le wena o batla go botsa Jehova dipotso o batla go botsang ema straight Batla botsa ntate modimo na hae ka mosele ka po. a go utlwe Batla botsa ntate modimo na ke ka mosele ka po. a go utlwa go nthuseng nna ntse re mona o qale go msele ema tjena ntate bua le yena hona tjena o tla e bona pono hona tjena o batlile ho mmotsa hore na ka lebitso la Jesu ba bang e tla ile mohopolo ba bang e tla ile pono setswantsho o batla ho mmotsa ngwena mme phamisa botjeng Ke batla motsa ka mosebetsi le business e la hla. botsa potso o batla ho botsang Hore na ke kala business ka. so njena ka iketse yona o le monyena ke abuti wa ka emela mo ba bang e tla go ba ka pono ba bang e tla go ba ka bo profeta go wetse ntho tse bang o di logile kwala mahlo ka dimelotso kwala mahlo ka dimelotso kopa eme motho a sutuang hle se ka rema kaofela lwena o tlile dipotso emela mo ema wa tlo mmotsang morena modimo Ke tla mmotsa hore na hobane mophelo wa ka bo ebeng ka eleng. o lo tswetse dikarabo e lentsweng a ke ba ke tla rapela mohlomong o tla go bontsha right ya mme ha ke shona o tlo bua eng le wena kwala mahlo a hao ntate o bua le nna tjena e tla ba dipono ba bang e tla hlae ka ke toro e re ke emele bana fela go utlwena ba boneng ka morao mona na ke tla bitsa ba bana le wena o tle dipotso o botsang ke batla ho tseba hore na hlo mo botsa o mmotse mo botse na hore ntate modimo ke batla ho tseba hore na ke kale business e jwang. okay emela mo o tla o bontsha hona na tjena ba bang e tla ba ka prophecy ya ke emela mona fela kona mahlo go go bontshe ntate modimo bua jwane wa bua ntate modimo ke rata go ga ke profeta ke hlalosetse batho na ntse ke utlwang ha se gore o na le voice e ntse bua ntse re go na le motho a tshwereng ke hlomono mo phamise ke tlo ntho e ke utlwang ke tla o bolella yona o tlo kgone utlwa ema ntate a go ba phamise ba ba ga go bana go utlwa ke batla o batla o fumana dipono pele ke tsa o sa fumane pono ke tla o fa prophecy ona ntho e boneng ka po utlwe ha ona mohopolo tlileng wena emela mo wena mme atamela o utlweng o boneng Business ena ke fumaneng ke nnete le ntse ke batla mosebetsi. Motho ena rile training le ena ka mosebetsi o. Ke fumane mme ka hara construction business. Ke yona e ke ratang e sa le lepelong ya ka. jona ja go rapella utlwe Ntate modimo o khutiseditse morao monne ke re ke batla ho ha dikereke. ko go boneng o hlalose na ke batla ntate modimo yene tubile ba o bone swantso o utlwe mohopolo o tlile ntwe ba Ho tlile ke nana o tlile di back thoughts tsane tsa promise le ka yesa ho ntate so modimo. go buditse jalo o fumane karabo efe O re ke tabeng ya business so o se o fumane ke nana hore na ka botho
construction Wa bona? ne ke bona ekare ke Ke ya ntho e bontate. kgolo, O ska so ba ke nka ntho e. fumane mme eo o la kena centering le nna ne ntse ke etsa di-accounts, so o la I can even join him, join her re hodise. So sa o file connection. Wa bona? So wa utlwa ntate Modimo la ka wa fa ntho o ska ba itsheba go ke mmekletsa. O tla etsa mme ya construction di o kametse Lesotho mona. Hobane ha ne ke kwa kare ke mosebetsi mo nekile ne ke kwa kare ke tlo ba ka cash, ha ke tlo ba free. Ke ne ke a ntla nka step sa faith ko bolelle ka lebitso la Jesu o tla tla mesebetsing yohle ha o nke kgato ya tumelo o qala hemme. Praise the Lord. Mme hona ntho e boneng? ha na ntho e ke e boneng. Ha hona ntho e utlwileng? Ha hona mohopolo o tlileng? O sure? Ema ke tla o fa prophecy. Phamisa mme ma. Wena mme o boneng ka bo utlwileng? O pula le mohopolo, o bua ka mehopolo. O tletse ke eng wena? Ha ke bona letho. Ha o kwa letho. We me jolo ka o tlo mpha bopaki bo bokae? A bia ka to itukisa ha hona letho ntate. O lokile mem wena? Ya o lokile ke tla lona go re ke ketse tsena he. Ha re bathong ntate. Ke kopa le tle hape. Ka pelenyana fela. O tla fumana ona tjena. Na go tsedi mo hloka fela go be le copy. Ka pelenyana ka pele tlo ba siya ba lefatshe chepisi ya go swara chepisi mo go bua modimo ngo ka le bitso la Jesu ha re ke tlo fa guidance ka prophecy tlo ba uswaka ke tlo fa guidance ka prophecy ona tsena ke re ka tla le prophecy ka tla le dipono di togo so ha ke bitsa situation ya o tla pele tla be se tlo bolela nna ntate modimo reng ha o utlwe mme pele sa la phamisa le tsola ha e gale wena o ka batla ho sa ntate modimo Ntate Modimo o la mpha mohopolo hore ke tlo hosta a career seminar haufinyane ya ba hang menyako yohle a nang supisitse hore ke kokoto ho yona hore e be successful ke ntse ke fumana yes, but it's overwhelming trying to plan everything, so ke tlo kopa direction ya hae hore ke be le clear direction ya hore na ke ye pele jwang ka tsela e sa nkimeleng e ke sa being anxious kapa ke lahlehelwa ke faith ya hore seminar eo e tla ba successful. So ka fela gona ke utlwa kana le di-plan tse kgolo ke batho etsang ke ntate Modimo a buang jwang. Ntate Modimo a buang o tlo fa challenge ya ntho e kgolo feta mohopolo wa hao. O ska ha bo ntho e nyane gore ka go gola 2000 pheya makwenyanyana fela gore ke tsa tlo bua ntho e kgolo e fetang salary ya wa je e ga buelana ka vision o se ka mella ma go tlo tswela pele ke re buele batho ka prophecy ema mono fela tshaba ka ona ema ka moga hae kwala mahlo ao ke ya le bomo ya hallang ka buele nona tsena ka lebitso la Jesu mo ka pona tsena matlanda le modimo o di mahao ona jwale o sheba ska ba wa ya pele a go meltso mo hlong o sia sha mo tse mono fela ra re sti bua ba re Oscar tsoa ona ke tla fumana eng ka ntate Modimo sa ntse ba lokisitse Oscar o ka ona le letswalo la go jo nna ke tla thuswa ke mang ka fela gona le plan tse kgolo ampe ka dimeltso o swaka ka dimeltso mo tloela eme mo tla ke mo fa prophecy ha re ntate a swaka o dula ka dula ka fela mo Oscar ba tsama ntate ke go bohle Nna Modimo o la ntho o re tseng yona but I ka how comfortable ka yona yet mara ha o so be sure but ipono le ka ntle o massive ka taba mosebetsi wa ntate Modimo re ba bane bjalo la nna ba thoko pele ya ba o hae mona wa hlalwa ke di-challenge ha o so ka o ya moela fully bane ka gona ntse o ithuisa ye ba ba iqoqa le motho e mong a pela hao ba bangata ba reng motho iqoqa le ena haholo o ka na ba neng ke sa qale okay so what's again ntate Modimo o ntse o kwetlisa tsona tsene e tla fihla nako eno ya ntate but e ka go lwa morero wa hae it's part of his plan ya ntate e tlo etsagale ona ene o ska ba tsotelana batho ba reng ka taba tsa gale tse fitileng ntate Modimo shebile pele lwe ke ntate Modimo ba sa consulting pastor wa ha batla o isa future ka nne o tso kwa makgo ke le bomo ya halalang ka lebitso la Jesu a re ya ntate timanye mong hape
o le belle bangata ke tsena qala kae ke ya kae ntate lo entlo ke nana go betega ke bitsa ditaba ke eme pele ke mpe ke bolellwe wan jela ha itsa maiklo kgatha ha memo ke na le yona operation ya go ke fela nne ke senolelo wena o no batla go mmotsa ngausi ke batla go botsa ntate Modimo gona ausi wa ka e tsebang gobane ehlile nna ntho tse ngata tse tsenang bophelong ba hae jwale ke batla a fumane solution. Okay ai ba bang o tla o fa toga ka nna bua ka lentswe ba bang o tla utlwa voice kwa la mahlo a hao ba a phethotse maga right ha o utlwe ke tlo bitsa batho ba bangata ke eme mona fela ha ke senolelwa taba ya hao ke a e bitsa o fetele ka pele hle ha ke bitse a bedi o sa fete ke a o feta nna. Praise the Lord. Ke a leboha moya o halalang ke bona ke tshwara buka o tlo mpalle ona mona iPad-eng ya semoya. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ke bona pele lebitso la Thakanyane ayo Thakanyane ntate Modimo mpontsha communication pakeng tsa motho le Thakanyane nne o no bua ka taba tsa bo dikolo tsa bo malapa ka ke motho o buang hangata le yena a go phamisela tsohle mo teng ka po e ba kwena Thakanyane ha ke sure phamisela tso o te motho wa balo ka po ke Thakane ha ke sure Thakanyane ke ga togo ke fana ka space nyana seno se walo kopa o phamisela tso se ka tshoa o wa qoqa le yena motho yeno hangata ko phamisela tso ke tla ke feta tsena ha o sa le phamise o ka motho ke bona ntate Modimo a mpontsha motho hape hona jwale tlhokang go rapela le yena be ke tlo fa direction ntate Modimo o la gwana le molekano wa o taba o sensitive nyana wa gwana le molekano wa hao se le dilemo tse ka bang thago ke a kgona o ntse o ipotsa gore na o gutle but how sure ihle how sure nne o ikutlwa ka gutla nne o utlwa ka ke se gutle so no ntse o botsa ntate Modimo batla nka qeto ene petseng ka tabena a go phamisela tsola mote go botle ka pele fela to le a ke bone ngwa hape ena Thakanyane ka re bila ke motho no kena le yena khale sekolong kwana a go phamisela tsohle tswe emela mane ntate ke bona ntate Modimo a mpontsha motho hona jwale wa mme a pereng thopo e khubedu ona le ngwana a seng Lesotho mona ngwaneno wa hao ihle o tshwenyile ka bophelo ba hae ha o tsebe na o ntse etsa la o lena ha bui haholo o bua hanyane tabena ihle ya o dubena go ba phamisela tso moteng tabena ngwana hao ihle ya o fe khotso ha communicate haholo ngwana hao bona ha ba tlo go bolella ntho le ngwe ntsetsa thopo ya pereng ina le borede mohlomong a ikhubedu ka o fela but ke bona mmala mo khubedu thopong ya hao phamisela tso moteng ntate Modimo batla o tlo fa direction go ba phamisela tso okay ka pele hona le motho e ke mmonang a dutse mmogao welella ka nqena ke motho wa mme taba hao e thatanyana o bua o so o bua ka ha o hloke motho wa ntate o bane ke batho ba gago ba neng ba ga ba tlo nyala se bile ba tswa heno o so lokisitse taba tsa bo mahadi ya bana ka o fela ntse ba etsa ntho tsanang ba tjeka o ba phamisela tsola mo teng ntate Modimo na le tlo e bua le wena phamisela tso mo teng ba o ska ba e swabela hle ihle ona le moya o lwantshang taba tsena tsa lenyalo bophelong ba hao o ka motho yo ke motho wa use ke buang ka ena ke go ba phamisela tso ska tsho tlo emela ya tseba e batla sebetenyana ha go tlo tla go bua ntho tse ding tse tlo tla du tlo ntlolla o ka ya o siyo right a o siyo no hle phamisela tso ska tsho hle ngwaneso ha ga ba tlo ema fihlela me ga gona ile mesu ke na go bona o teng motho yo no balo moya ha lang o bua le nna ona jwale o re honna ke hloka o rapella motho mona ona le kotwana le tsweleng la left so bile o ipotsana e tlo ba cancer ka po ke kotwana fela mo teng go ba phamisela tso ke go thusa e tle se o sa holo a sa o fa le phomolo tabeng so go bala ka thata bana o se utlwe kotsi ya cancer jalo ipotsa gona ha o so di cancer batho na le fieno mo teng fela go ba phamisela tso la o tle ka pele o ka emeo o ba phamisela tso la o tle ka pele mo teng go pa tle ka pele fela re ke attende batho banana mme wa ka
Ko emelle mona fela. Hona ntse boneng o se. A go utlwe. O bone. Wa. What does you mopolo wa mpha bokae? Yona sentse ke ya moya. Okay, o tlampe 600. Sama o lo itisa o ndane mdimo a buile o itisa o tla tisa buile ntoko. Ke le bomme. Ye ndane mdimo wa bua o tlholotsa go re jala ke. Mme ka lebitso la Jesu ke go rapella ona tjena. O ska ya tshowa ndane mdimo go nkile taolo ka bophelo ba ngwana hao. A ke mme. Ke go rapella le wena ona jwale ka lebitso la mogana Jesu. Re a le ba moya wa llang ka sebete ka matlafatso hona jwale. Amen. Praise the Lord. Au swa ka bone. Tato ke utlwile ke na le letsola fela ke sa tsena le hlaka le ngata. Rapella o swa ona le modimo a ga go le bothata ba hae ka lebitso la mogana Jesu. Thank you. Ndatwaka go go bua private. Tsena tsa malapa tse sensitive tse dinga ke go tla o tlo mpona after service ke lebo. Go le fatse wena? Hala o emetse. Cancer. E ka ke la ke lotso le. How ya doctor Mbare? E se confirm hore ke yo. By confirm. E bohloko. E botsikinyana go bohloko. Lampe khol. Ntate. A go iswa ga fela lampe go bontshana ka boteng. A o iswere jena o phamisa le tsogo bona. A go ba bontshe. Right. So ke na we ka ile teng. Ke tsebile o tloa March. Jole ba ga ba tloetsa. Kona ke ngwa ke mosane. Hosane. Tlhalosetsa hona. Go letswa. E tshwara o ntse wa ikwa lampa teng. Okay. So you go mo sebetsa ona jena ye. Ga o operate e tloela mme. E tloela. Ka lebitso la Jesu. La a shaka o shebile ka go operate motho enwa. O boneng fela. Ke tla ke mo hopola gore ke thuse batho ba hloka. So qala mo no ha o ntse etsa balo tse di tla nne di hlae. Okay nda. A ke re jalo ba ka dula fatshe. Ntse mme re kena operation e. Bona fela. Ke spiritual operation entwe. Rentsa cancer. Bona fela la e ka elampio. Ha re ntse le moya o ka morao o boemo bo no ga o leleka ka lebitso la Jesu. Ka lebitso la Jesu. Ndo tsena tse ding ke meya fela. Ona la o sie mongana ba re o iso lo sebetsa hloho ke mahopolang o lo sewa hloho. O ka ya o sio. Ke be ke mo budula. Ona tle officing a ntse go ntate sa le ye fola ntwa dilemo. Ka o budula fela. So ntwa ile spiritual a o tlosa ya fola. O tenga o sio phamisa le tsobe kwena fela. Sa ona tle o nna tlo nkotlela. Okay. Yena sentse re qetela go sebetsana le yena. Motametse. Abuti. O qala o mseka uba. O e qala ke ntho ya ntate modimo. Thank you. O ka dula fatshe. Re mo. Ka lebitso la Jesu. Bea maiko yena. Go llela go tswa yena ona tjena. Moya wa lefu, motametse. Nele moya o ditshila fela ntwe. Motametse ntate ke batlo mo tlise mpeng. A ska ba hata ntho. Di a shara tloga tse matla, tsa bo ntate di ka di tshwara motho. Ha re. Maiko ka estebo. Ka lebitso la Jesu, moya wa lefu go llela go tswa yena ona. Out! Out! Go llela go tswa yena ka lebitso la Jesu. O tlo wa fa so mo tloela phomole. Bien le spiritual no. Atametse maike. Ga o fela go fuwe matla di mama temona ne. A ke ga tloga o shebile mo go tibona na gore ya ke yena fela. Mona ntate ga di etsa ka fela ntse. Ka lebitso la mogana Jesu o lokuli yona jwele. Kopa le mo phamisa. Ma o simo bula. Aus atamela moneso. O ra fela o tlwena o no etsa lang ka wena. O kwa letho. Tshwara lampe batla moete. Diga. Yo adaleng ya no mo go tsae. E ka eme.
ha o sa e utlwa e ne le spiritual e nagana fela motho a ba le o sewa sebetso ka motho o ka entshang ka motsotswana fela o ka nna sheba kwana o tlobe sho o nke dinomoro tsa hae ha a kgutlela doctor re fumane report e reng ke cancer re fumane report e reng ha e sa le cancer a ke go na le yona report gore ke cancer e teng a go tla ka yona man o tla batla camera e ona monna photo e kae ha go tlibile o ya hosane a fitla ba ga ona cancer le thomona wa bana lefatshe la moya le matla ke so lo ena re qala re phatlalatsa bophelong ba hao hore ntho tsa o di tshintshile o dumela ntho eno etsa camera ntate atamela go bona praise the lord ha re shebe ntate e ka confirmation conclusion right breast mass with pegulated margins and nipple retraction breast CA no sign of chest of a good lore e confirm hore e teng fela tjha kana mmele test nene le CT scan ene yo check-a bona cancer ha ya kena so ba confirm hore cancer e teng le tsweleng empa ya kena mmeleng ke yona ntho ena ntse bua monana so ene so fitele mmeleng ene le tsweleng jole nna ba go lo siretso ho sa nne ba lo bolella ke fa date ya gona ke tlo sebetso ya jwang so le nkeno mo go tsa ba no sa ne ba tlo fumana o sena letho o utlwa o le ba ngwana tshi ene bile le botsikinyane sa le ke fihlile ona je ha ke sa utlwa le haile lampela next oh thank you kopa lenke nomoro tsa hae ona le na cancer ke ntho kotsi ya kakang but ha re tla ka tumelo ka lebitso la mogana Jesu ba ntho di a fetoga praise the lord tjale bo me o ka dula fatshe ha wa ikutlwa ha o le fatshe ha o kwa letso o ke tetso eme fela ke tetso ha o ye ha ke bua le wena ha ke sa tseba go etsetsa a sa tsebe ha o kwa ntse go tsa mo dula fatshe ke se moya so na tjena moya la gore ke rapelle batho ke tlo tla ke phatlalatsa nna re stable ke dinomoro tsa mmemo ntwe ba ngwe eme ka pele ha re rapela ona tjena na ke akaretsa di tlo tla di wa ke re e ba bang o bona fela ntho di ya go kopana lenyalo le di ya o tla business di ya go kopana re tlo tla re phatlalatsa ga lebitso la mogana Jesu ntho le tlo etsala amen ene sentse re le qetelong ya service be ka morao mona ba batlang go tlo ke tlo ba be matso 111 ba tlo sala praise the lord ke a le bokopa ga menga maoto lenze wa notula mme waka wenze wa mo phamisa tsama go bona tsama rang tsama ka thupa go bona tsama rang tloka yona mme tloka yona o ke anje go dile mfatshe motsotswana hle kopa le ntshwarele ke batla fela nke re thuse mme mona re tlo phatlalatsa ona jena wenze wa mme ho hana kae atamela mme waka ho hana kae me lo tulela ke la ka tshaisa ke koloi ka kgatana kopa ka tamele ho hana kae lo le fe le ntse o tshaisa ke koloi ha gago 3 times jole le a wo ha ho tsama go bona o tsama rwang ka thupena tsama ka thupa go bona o tsama rwang o tshaisa ke koloi ha raro tla mo pele nka dimelo tsone ya so ga nka dimelo tsone fodisa ka lebitso la mogana Jesu o fodile ona tse o phamise nna me waka le fodile la hao tsama o go sa letho tsama ska thupeng o tle hona go pa o tle hona go jwang go pa tsamaise o ska tshwamme tsamaise o ye kwa o tenga sa bone mahlong ka mo aga ke tse pace ntate ga ke tse pace o tenga sa bone mahlong go patla ka pele ka lo ena mkiala tsama ka maikenda le step ka mo ga hae sheba me go pa tsama tsamaise mme wa tsama tsamaise wa bona simo e ke tsa lebelo bona fela
Go jwang fela? O ikutlwa wang? Ntate. O ikutlwa wang mme? A ke utlwa ile hantle. Utlwa le Ho mfa go le bohloko mona. ya go tse fela bohloko ba nyamela. Kopa o tsamaisa peo ya kwana. Ke Jesu ya re fodisa. Tsamaya ka pele mme. Siwelele. Ke le fele sa bone leihlo. O bona o le jwang o sheba batho? Ha ke sheba batho ke bone ho le lerotho. Sheba batho bana ho le rotho ba sheba. Ha o lerotho jalo ka pele. O bona phapanye jwang? Kuba ke bona motho a apere ntho e kgubedu kapa ke E le gore pelo no le jwang? ke ne ke bona e ka ho mohodi. Jwale ona tje. A ke bona hona le phapang. So mme o sa ntse a fola ke so mo rapelle lo mo rapelle. Re a le bua ntate o bane ho hlakile hona jwale ka lebitso la Jesu. Sheba hape mme o tlo bona go hlakile mme. Ho jwang fela? Tate. Ho jwang? E ke bona fela ho batla ho le ho putswa. Ke batla o tsa phapanye jwang o bone pelo rapello lona tje. E ke bona phapanyana e nyane le ha e se go. Oh. Ke a le bua ntate o mo fodisitse. Mme ha bonne. Ke le finish lo se bone. Kopa le mo atametse ka lebitso la Jesu. Ke a le bua mo ya hallang ba wa bona la jena na kopa o check ya mme wa ka ke le o bona le go Ha motho a le thokonyana ha ke bo bone. Oh. Ha batho bana ha ke ba bone kaofela. Okay, ne ke batla motho a sa boneng ho hang kapo leihlo le leng kapa ba o sheba motho ama ka lebitso la Jesu bona wena o si wena ai busiu so bona o tlosa tsimle ke Jesu ya re fodisa mme wa ko patleng kemele re ke rapele ko pagame ka maoto siwelele le kana o dula fatshe ba go rapela ka dithang se o qalella o profeta o di tlile ka ntho tse o batlang go di bona bophelong ba hao gona jwala nke rapeleng ka moya fela re phamise matsogo mare songala ba shedebe sarante le berosiki rokotono mo shandana masorondo lo borusuke mandele sala ba shankala brasorondo lo bosiki rakatana mayanda le bosana marondo lo bosuke bandala ba shala la barabara o kopanya le prophets tsona ntho tseo nna di ba bontsheng tsona qalella o di phatlalatsa Morasona mashala basoronto lo bosuki rekatana mayanda le shana marosita ronto lo boyondo lo boshala marondo lo bosuka la barande le besuki mandele be shala marondo lo bosura baranda na barande le besuki mandele be sura bashaka la barabasuki Ratelebe sondolo bosana marasi kalanda la basu. Renta la mayanda la bashala basondolo borobosu. Marasonda la bashala la borobosu la marabasu. Mandele beshala marabasonda la marabasu kororobosa. Ranta la marokororobosu. Amen. Amen. Aye patala tsa hore amen. Ha hore amen o ha o be jwalo wa moela seno. Praise the Lord. Nda ka lebitso la Jesu ke a phatlalatsa hona jwale go tlhollofatsa o dima motho e mong le mong ka mona hona jwale ka lebitso la mogana Jesu dile tsohle nda ra di roba ka lebitso la Jesu tsohle tse ba thibelang go ya pele ke a di roba ka lebitso la mogana Jesu dile tsohle ke a di roba ka lebitso la mogana Jesu ko connecta le di partnera tsa hao ka lebitso la Jesu botle bo nda modimo a wa betseng bona bophelong ba o connected le bona ka lebitso la mogana Jesu nna ke bua phamiso di motho e mong le mong ka lebitso la Jesu phamiso di motho e mong le mong ka lebitso la Jesu ke re ba kulang ntate ba fodile ka lebitso la Jesu ba kulang ba fodile ka lebitso la Jesu ba kulang ba fodile ka lebitso la Jesu ba hlokang balekane ba ba fumane ka lebitso la Jesu ba hlokang balekane ba ba fumane ka lebitso la Jesu ba hlokang balekane ba ba fumane ka lebitso la Jesu ba hlokang bana ba ba fumane ka lebitso la Jesu ba hlokang bana ba ba fumane ka lebitso la Jesu na le ditlhoko tsa batho bohle wa di tseba ka mona mesebetsi ke re ba ithotse ka lebitso la Jesu
mesebetsi ba e thotse ka lebitso la Jesu. Ke bua phunyeletso tsa mefuta ka lebitso la Morena Jesu. Phunyeletso tsa mefuta ka lebitso la Morena Jesu. Tsa mefuta ka lebitso la Jesu. Tsa mefuta ka lebitso la Jesu. Tlhonolofatso tsa mefuta ka lebitso la Jesu. O ya pele ka lebitso la Morena 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 Jesu. O ya hodimo 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 ka lebitso la Morena Jesu. A go ithapelle fela go le wenda te modimo re ka basa. Re tlo bina ke Jesu ya re phamisang ya re fodisang. Rontolo bosana maranda la masoke le anda la basa. Ranta la masolo lobo surande de sukarande de suki. Mande de besuranda na masana marakata la barande de besuro rondo bosa. Mande de besura baranda na masala basuki. Mande de besura bashanta la braso rondo bosa. Rakata la mayanda la bashala baranda la masuki. Rokoto la moyanda la basara la mashala basuki. Rekatana mayandele besuranda la moshana babarindele besuki. Ako pamise matso a hao. Ntate ka lebitso la Jesu ke a leboha ka ditoro, ka dipono tse ba fang tsona, ka o itshenola ntate gore lentswe la hao ba le utlwe hantle, le hlake maphelong a bona kaofela. Ke a leboha ntate hobane o butse tsebe tsa bona tsa moya, mahlo a bona a moya hore ba bone, ba utlwe ntate tataiso ya hao e hlakileng e phethahetseng ka lebitso la Jesu. Amen. Re tlo bina pine reng ke Jesu ya re phamisang, ke Jesu ya re fodisang. Ka nako ena na bo so ntse itshecha o nkang flop a shareng ha re qeta o bina tla be re fana ha re. Ke Jesu ya re fodisang. Oh siwelele. Ke Jesu ya re fodisang.
Amen. Kopa go tleng fatshe. Praise the Lord. Re tlo fana na tjena. Re tlo fitisa di-basket. Ha o batla ho swiper, o ka ya mane lo swiper boshome ba go monelo wa hao. Go tloha mona go tlo fitisa di-basket re fenda de modimo ka tumelo. Amen. Ha o batla mflopa boshome a shara e tla o fa ona. Ke kopa go dileng fatshe ha ntse re bina. Be se re fitisa di-basket he. Le bina efeng? Sizwile kukukhala wabalahlekile siyabathandazela yona ye re tla bina ka althakolo ntate bina nye nngwe yona tjena ntse re fana wa nigela go bina fe ntate go pula re bina ntse go dutse fatshe tshwara ntate Malabulabu, o are chia Jesu, are faswa. Inere sina mupolo, orile malabulabu, o are chia Jesu, are faswa. Inere sina mupolo, orile malabulabu, o are chia Jesu. Arefas, Vinerisina Muboni, Vinerisina Muboni, Vimalabula, oh, Arichia, Vinerisina Muboni, Vinerisina Muboni, Vimalabula, oh, Arichia, Vinerisina Muboni, Malabula, oh,
ya leloko la Juda. Hallelujah. Konyama Juda, wangobu satani, masimigabu, weso ngojwa, kuba. Awizo. Konyana Juda, we tell us a suit, man. Allez, Konyama Juda, why it's about also a salo sacha. Hallelujah. 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 Hallelujah.
tsebiso tsa ka nna dipedi. All night prayer ke batjha la bohlano lena. Ba kae batjha ba phamise matsoho? Re le lebeletse la bohlano. Training center ya o senya qala hosane ka 9. Ba batlang tlo ya matsoho ba kae? Batho bohle ba batlang tlo ya matsoho ba kae? Ko batle le sale. Kona tlo qala tshebeletso ya lona na jena ha bana ba tsamaya. Ha service ena e tswa ena. Service ya lona e tlo qala so kopa tsebiso tse ding. Ena. Tlo bina